join me in my struggle by praying to God for me. Romans 15, verse 30. Welcome to this daily encouragement from Our Daily Bread. Ready to Pray was written and read by Sochel Dixon. Romans chapter 15, verses 30 to 33. I urge you, brothers and sisters, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me. Pray that I may be kept safe from the unbelievers in Judea, and that the contribution I take to Jerusalem may be favorably received by the Lord's people there, so that I may come to you with joy, by God's will, and in your company be refreshed. The God of peace be with you all. Amen. Ready to pray. A pack of hyenas surrounded a lone lioness. While the cackling beasts attacked, the lioness fought back, biting, clawing, growling, and roaring in a desperate attempt to ward off her enemies. She finally fell. As the clan engulfed her, another lioness came to the rescue with 3 helpers only seconds behind her. Though outnumbered, the big cats fought off the hyenas until they scattered. The lionesses stood together, scanning the horizon as if expecting another attack. Believers in Jesus desperately need help from others too. The most powerful help we can offer is prayer. The Apostle Paul wrote in a letter to the church in Rome, I urge you, brothers and sisters, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me. Paul asked them to pray that he would be kept safe from the unbelievers in Judea, and that the Lord's people would receive him and his gifts favorably. He acknowledged the rewards of being a part of their community. He stood with them in prayer too, ending his letter with a blessing. The God of peace be with you all. As we live for Jesus, we'll face adversaries in the physical and spiritual realms. God promises to be with us and fight on our behalf, however, as we stand together, always ready to pray. Let's pray. Mighty God, please make us steadfast in prayer as we thrive in community with you and others. In Jesus' name we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. How has God used intercessory prayer to strengthen you? How does He keep you ready to pray? Abola tolo ko ya tokor belau ar other belau emna modia ka siukang ar belau kadamlam ko dira siukang ar belau tokor belau aklisi ela siukang ar belau abola ka tokor belau emla mada siukang ar belau at tokor belau maleak belau mar other belau ro kuil belura belul ad mar other belul ad tokor belau aklisi ela of the swelanga laka lomdas will other belau angal kal vingal ke eviak lo denget tokor belau mendi melokot tokor amerikel amrail moklou ngal ke moklou ad el viakal arrung lo do soel marungul mabadangel el other belau klas kok la lo benterira ngal ke belau milil metitulom tab omrelir marandira matikingirar other belau angal kal ngalikirar other belau eviakal lo kot tokor belau aviakal arrung el other belau Abtelula teliud, mabitanga belau, mabitanga merikel. Siugangar belau, armid, la alsel ogim rak, el modar terrak, ala kada mesisi el dimelokot tokor belau el ang, rarangal kal domokro ratir. A belau independent terdogurit sel belu, el ang al mong, menggirel belau, el melokot tegingel, lol olter ngili leak rarogul belura belul ad mar other belau mati leak lengod al other belul other rokir tokor belau maleak raul de suir marandir omrelir ar other belau
ra arangod albelu ra rogul belu ra belul ad 1900 at tokoy ra Marikil otit at tokoy ra Hawaii mangmada at tokoy ra Hawaii ra belu ra Hawaii ra elaang adar Hawaii ra elaang o wularandir ra elaang lulungak til adar Hawaii diak lolokot tekingir agwam Michael belura Marialas mengwaisei adar sabanyol am naragwam ledel dart madrangel al sel edel dart yar adar sabanyol ngaragwam Michael rogul belura Marialas uldimukra asaibal marota magwam at tokoira gwam amil tamal ang at tokoira gwam Marialas at talamal lura amal tokoira sabanyol mat tokoira at chamoro ay kiel maral tokoira Marialas at chamoro aririd enyam loriab eslura amal tokoira gwam mat tokoira asabanyol ato wularandir adara gwam Marialas ma ahaway siyukang aragwam ma ahaway am naramid lobongel at tigingir aw lobong at tokor belaw sab eramid ra alsel o kimerrak al modar terrak alla kadakargik kreel angar adar belaw lo kiwa school madalong okl al malukot tokora a belaw al mora arangalaka al sugumar ngal kel domoro rotir elang am namu lombra mat tokora Marikel mat tokor belaw kel tagatela tayo lombra amat tokoy ya tokor Marikel mat tokor belaw yang alakal alongod adu yang mokokil maral mong di mo tokor Marikel alaw spe el mga adu enyarmi at tokor belaw ya tokor Marikel otit at tokor belaw mendi imot tokor belaw al dali ay kir rokul tokor bolol ko di mo tokor Marikel tiyaw alel ang matamal mada al adu orangi vid belu selame maklol belu lotit at tigingiraraad. Omongalak, di mo lokot tokor bela rangal kemen, mumukrawur tirabe ka klabsay. Ablaya ko tol skulo lis akla tokor belaw. Direk mo lis akla rangal kapal kulat tokor belaw. Direk mo lis akla mo lokot tokor belaw. Di tokor, ako lokot tokor belaw, di lokot tokor belaw, marolokot tokor Ameriken, di lokot tokor bel at Ameriken. Tokor belaw, tokor Amerikel asap elo subra TV maskul endi belaw amal at titporle kad molo rivi adori da tigingeth kadam nam kodira asyukang nam kodir belaw tokor belaw loloko other belaw aklisi el asyukang makli belaw makadiliak belul dingod el diakar mawai kidra blulad abola ka tokor belaw namada belaw namada ul deswir marandir ad arrungol other belaw other belaw dia kali kirin merur mulukot tokor belaw rasekat malubet tangara on dibel malubal al ngarase do mentri adarangod albelu tokora Marikel am sisi aklisi el tokora los pernya belu other rogir alla kad karikik el angar other belaw ya alsel okim rakal modar terrak ya tokor Marikel am lam kodira syukang arbelaw em nakitit at tokor belaw abelaw am lemolem diliak belura rogul belura blulad matikingel masyukang arngi mangiliak rogul belu mar adra blulad dakaling seul beklad umomkorura ngal umolis akra ngal mololomol belaw di belaw diakalamat loki watikingel. In today's digital world, is your business truly secure? A single data breach can erase years of hard work and trust. Don't leave your digital assets vulnerable. This is where Guardian Cyber steps in. As a service-disabled veteran and Palauan-owned small business, we bring discipline, integrity, and excellence to cybersecurity. We partner with you to meet your regulatory or corporate obligations, safeguarding your critical data. At Guardian Cyber, we don't believe in one-size-fits-all. We start by assessing your current data protection posture to recommend tailored solutions that fit your specific business goals and, just as importantly, your budget. Our core competencies include everything from governance, risk, and compliance consulting to incident response and penetration testing. We even specialize in PEP and high-value individual cyber defense. Guardian Cyber is committed to one simple principle: your success is our success.
We are a Palauan-owned business and a responsible member of Palau Pledge, dedicated to environmental conservation through more efficient computing and cybersecurity solutions. Protect your business, secure your future. To schedule your assessment, call on WhatsApp 680-770-8779 or email at Guardian Cyber. That's Guardian CYBER19@gmail.com. This is a public notice from the Bureau of Human Resources. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources of the Government of Palau will be soliciting and accepting sealed bids or proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to supply software program for the Student Database Information System for the Ministry of Education's Curriculum Database Management System. This will be a competitively negotiated contract. The services requested will be funded by local funds. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available on September 8th, 2025. The solicitation and bidding periods shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days as determined by the procurement officer. The specifications will also be made available on Palau Gov's website, www.palaugov.pw/RFP-BIDS/. Interested vendors may obtain copies of specifications by contacting the Bureau of Human Resources. Request for proposal number PCS 2025-53. Public notice is August 22nd, 2025 through September 5th, 2025. Bidding period is September 8th, 2025 through September 22nd, 2025. The bid opening will be on September 23rd, 2025. Proposals or offers may be submitted at the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Ngurulmud, Morgoyo. For more information regarding this notice, please contact BHR by calling 680-767-2415, 680-767-1126, or emailing hr@palaugov.org. This is a public notice from the OEK Joint Staff Office, 12th Olbilera, Kalulao. The public is hereby informed that the OEK Administrative Procurement Officer is soliciting proposals from interested businesses or companies to supply the House of Delegates, 12th Olbilera, Kalulao, with a 200-foot storyboard. Specifications for the requested storyboard will be available on September 2nd, 2025. This is 100% funded by local fund. Invitation for bid number 12 OEK 2025-003. Public notice is from August 18th, 2025 through September 1st, 2025. Bidding period is September 2nd, 2025 through September 16th, 2025. Opening date is September 17th, 2025. Proposals or offers may be submitted to the OEK Joint Staff Office in Ngurulmud, Malogyok, or dropped off at the OEK Koror Satellite Office in Koror State no later than 4 p.m. Palau time on September 16, 2025. It can also be mailed to the following address: OEK Joint Staff Office, P.O. Box 8, Koror, Republic of Palau 96940. The invitation for bids, IFP number, and the company's name must be clearly marked on the outside of the envelope. The OEK's Administrative Procurement Officer reserves the right to extend the opening date and also reserves the right to cancel or modify this notice and the offering in any manner. This is a public notice from GF Enterprises. This notice regarding removal of neglected abandoned vehicles is from GF Enterprises. To our valued customers and the general public, this letter serves to inform you of an important initiative regarding our parking facilities. Due to the increasing number of unattended and abandoned vehicles on GF parking lots, some dating back to 2008, which hinders our operations and the overall cleanliness of the area, GF Enterprises Incorporated will be taking measures to remove all such vehicles from our premises. This action is also mandated by the Koror State Government and is essential for maintaining
a clean and accessible environment for all of our customers. Effective October 1st, 2025, all neglected or abandoned vehicles remaining on our property will be properly disposed of as scrap. Please be advised that GF Enterprises Incorporated will not be held responsible for any penalties imposed by the Koror State government or for compensation to vehicle owners or vehicles removed under these circumstances. To facilitate a smooth transition and ensure adequate space for our customers, we kindly request for your cooperation by removing any neglected or abandoned vehicles belonging to you from our grounds by September 1st, 2025. Public notices regarding this matter have been broadcast on radio and published in newspapers multiple times over the past few years to ensure all vehicle owners have been informed. If these vehicles are not removed by the final deadline of October 1st, 2025, GF Enterprises Incorporated reserves the right to dispose of them without any further notice or liability. Our primary goal is to improve the functionality and the appearance of our parking area and to eliminate potential health hazards such as mosquito breeding sites, ensuring better public sanitation for everyone. Thank you for your prompt attention to this important matter and for your continued cooperation. Should you have any questions or require further clarification, please do not hesitate to contact us at 680-488-4065, 488-8196, 488-1857, or 775-2736. Signed, Leslie Thewith, Management, GF Enterprises Incorporated. This is a public notice from the Republic of Palau Ministry of Finance. The public is hereby informed that the Chief of Property and Supply Division is soliciting proposals from interested businesses or companies to supply one each 15-seater van for the ROP. Specifications for the needed items will be available after September 4th, 2025. Interested businesses or companies may contact Ms. Charnel D. Sumang, Chief of Property and Supply Division, at the following address: Property and Supply Division, P.O. Box 6007, Koror, Palau 96940. Phone number 680-767-2552. Fax 680-767-1016. Email charnels@palaugov.org. This is 100% funded by local fund. Invitation for bid number IFB 25-25. Public notice August 21st, 2025 to September 4th, 2025. Bidding period is from September 5th, 2025 to October 6th, 2025. Opening date will commence October 7th, 2025. Proposals or tenders must be submitted to the Property and Supply Division at the Bureau of National Treasury no later than 4 p.m. Palau time on October 6th, 2025, which is the closing date of this IFB. The IFB number as well as the company name must be clearly marked on the outside of the envelope. The procurement officer reserves the right to extend the opening date of said IFB, modify or cancel this notice, and reject any non-conforming offers if it deemed necessary. This is a public notice for the OEK Joint Staff Office, 12th Olbril Rakalulaw. The public is hereby informed that the OEK Administrative Procurement Officer is soliciting proposals from interested businesses or companies to supply the House of Delegates, 12 Olbril Rakalulaw, with one 12 to 14-seater van or minibus. Specifications for the requested vehicle will be available on September 2nd, 2025. This is 100% funded by local funds. Invitation for bid number 12 OEK 25-002. Public notice August 18th, 2025 through September 1st, 2025. Bidding period is September 2nd, 2025 through September 16th, 2025. Opening date is September 17th, 2025. Proposals or offers may be submitted to the OEK Joint Staff Office in Ngurulmud, Malagoc, or dropped off at the OEK Koror Satellite Office in Koror State no later than 4 p.m. Palau time on September 16th, 2025. It can also be mailed to the following address: OEK Joint Staff Office, P.O. Box 8, Koror, Republic of Palau 96940.
The invitation for bids, IFB number, and the company's name must be clearly marked on the outside of the envelope. The OEK Administrative Procurement Officer reserves the right to extend the opening date and also reserves the right to cancel or modify this notice and the offering in any manner. This is a public notice from the Republic of Palau Ministry of Finance. The public is hereby informed that the Chief of Property and Supply Division is soliciting proposals from interested businesses or companies to supply 2 each minivan and 1 each sedan for the ROP. Specifications for the needed items will be available after September 14th, 2025. Interested businesses or companies may contact Ms. Charnel D. Sumang, Chief of Property and Supply Division, at the following address: Property and Supply Division, P.O. Box 6007, Koror, Palau 96940. Phone 680-767-2552. Fax 680-767-1016. Email charnels@palaugov.org. This is 100% funded by the Special Education Grant. Invitation for bid number IFB 30-25. Public notice August 29th, 2025 to September 14th, 2025. Bidding period September 15th, 2025 to October 15th, 2025. Opening date October 16th, 2025. Proposals or tenders must be submitted to the Property and Supply Division at the Bureau of National Treasury no later than 4 p.m. Palau time on October 15th, 2025, which is the closing date of this IFB. The IFB number as well as the company name must be clearly marked on the outside of the envelope. Procurement Officer reserves the right to extend the opening date of said IFB, modify or cancel this notice, and reject non-conforming offers if it deemed necessary. Subdel Morabuay. Kaya subdel tobdel nga Chief Auto Repair Shop el nga saul el Morabuay lo ay sel morar adarogu el ngilayam lidiran mora Chief Auto Repair Shop el mo ngomur el alsil sel September 1st, 2025 el malmutra October 1st, 2025 o del klebsay ermiu a ongtial el mera shop mo mesay galmli miu en may malube como ay sel mo ngsomiu el magrang ay galmlay. Auriura o del klebsay doridays ya Chief Auto Repair Shop amo morim len mo omes ay galmlay mong moraw ngilol sa alel emodiang aklisi irar adel ngilay amlay almay lengkmal makatakatang emlamo mga sangar tial basyo maray rabuay. At Chief Auto Repair Shop akmalol ngitarar ad lo klalo malub itong ra alay gal klalo malmay malmues edgay nga sewal may el moraw ngilol sa alel. Also kung mga nga karim, malubeng uldeswe, malgira lay galmlay, emodengwal mura Chief Auto Repair Shop para 488-4065, ma 488-1857, malubeng 775-2736. Sign Leslie Tewid, Management, Chief Enterprise Inc. Subdrak maldilela en Mary Taliw. Kaya subdalon tawdan nga at post malwat talay, Miss Antonio Bells, raataw a France talay, maalid adong Pedro Mareb, algide la saril makamaldile la en Mary Taliw. Magimsub de o ay sar adamam radas padal, gayuk limayol dabal mo. At targidra en Mary Taliw, los mera sarude August 9, 2025. Abadangin lang aramor, gemotor kaklang akamaldilel, almoringira September 5, 2025, along yayim lurior. Di mamang Maldira Santos Borja Funeral Home, Lomura etilklo Matedo para tutaw, 9:30 a.m., El Moswelv e Momadak Karangiwal. Malwayse agimsub na rebekal adamamalk mo. May madaalim, edakay nga sewer tialulubong al sungul ngikal targi dara en Mary Taliw. Tiya nga di mo kumaldile o manggadalblal sra o sisiul sils. Mangarar agimsub dara ngalgelang lod, mangalgela blayles ra Adelina blayles marbebi rakaw. Makamiro wil adama malmay madakay nga sew ertial alabul. Ya ol agimsub dara ongelol Salvador Ramot, ya adra apsang Stephen Ganay, Odal Raybay Harrington Olabu, Mahari Besebs, Marisyong May, malosub dara adadal mo may madakay nga sew. Yang gaklaw agimsub dara adamam rakablil ra lamolm, mo may madakay nga sewer tial alabul. Ang iwala gimsudra ng algela titibaw baw mert, ng algela Ray Bells, ng algela mle dil sa Miss Ryu Mareb, radil sa Miss Susana Matsuoka, Marbebi Rakaw, marang algela Kartrut Pukuro.
Agidira kalmasubra nangalgala idoong wasay, manangalgala Kiari Malil, manangalgala Gabriel Rungul, Raudal Adara nga malas, Stefalisa Ngiramyong, masubra baby ragmiw may madakaingasew. Agidira kalmasubra nangalgala Mlemis Taliw, manangalgala Obak Malsol, may madakaingasew ertial albul. Amal gayo kagimsubra nangalgala Ilal matablang, marangalgela iduber dial. Agidira kalmasubra nangalgela Mlemis ngiratrang kode barel, nangalgela mlengir makol, nangalgela samdiwi simang, nangalgela Joseph Balaw, marangalgela albang uel, may madakay nga sewertial albul. Ang esar agimsubra ebilt at pos Vicenta Kalu marangalgel, agidira kalmasubra nangalgela giga ngirngabdangal, marangalgela upul, Tabalwal, rangalgela Apulmaw, rangalgela Ngelao, rangalgela Ngaswal Yamasiro, rangalgela Marao Ngirang Uy, marangalgela Ana Ngirkalaw. Agidira kalmisubda rangalgela Antol Taliw, Raumi Jeffrey Antol, rangalgela Milol, rangalgela Maruy Rigabal, rangalgela Baab Oilo, marangalgela sa amlong idiil tablang, marangalgela ongalibang uel, marangalgela emasyo ngirangayang, marangalgela modrang dame, marangalgela loy ra Florencio Adalbay, marbebi rakaw, marangalgela skasuk, rangir oirem asam masang, mamosub dar bebi rakaw, marangalgela ludong, marangalgela mlera asengala, ngiray walngul, rar asengel Ignacio Anastasio, marbebi rakaw alkmome madakay ngase wertial albula. Agidira kalmasub dra malik siskat kel rakablira yebugla elkmome madakay nga sewertial albul. Ayra agimsubdra ngalgela isik ngiru albad marangalgela ngira mangloy. Agidira kalmasubdra yaw or the ort koel malosubdra adra kablira gewi elkmome madakay nga sewertial albul. Ang artma agimsubdra ngalgela utedil ngiraiwet algirel tial albul. Ang ramlunguy agimsubdra ngira sibong lakyus malsol malosubdra adab algirel tial albul. Angat pa nga gimsubdarang nalgelaw eldig sa alab rablud maru allel. Ay mali ka gimsubdra kulaud al teruwarong ulbay, marablud marinor asengala, malosubdrar adade may madakay nga sewertial albul. A orior ay gimsubdrar ngalgela Adelina Yasinto, manangalgela saka masubda, elkmo may madakay nga sewertial albul. Ablilyo ay gimsubdra ngirable Isak Sakuray, mangira sakos Jerome Sakuray, malosubdrar adade may madakay nga sewertial albul. Kaya nga di kamaldile o manggadalblal sara o sisilsils, edya ka alung la mga liyokla. Matirgel mo sa bair, may madaalim madakay nga sewertial ulbong lalalsungul ngikal targid, raen Mary Taliw. Akla mga telasub daw ul, yalangar nyar admamal mlodya kalmadungang clear, yagi ayamar, olangit mamay madaalim madakay nga sew. Ablo mata arabsum emlodya ko may, edidakalat karang lungu. Madakong malmasulang, yarubak kal Dios lolmon malamak ng tangat targid rokuy, rabud mabaltigareng. Saint at pos malwatalay, Miss Antonio Bells, raataw a France Talay, halid adong Pedro Marip. Tiao sisilsub dra kamaldile la en Mary Taliw. Tiao sisilsub dra kamaldile, lortob niya uang ruyos Eliot Uduy, mawadal adrang ruyos el modesta Uduy ngirasway, el gire la kamaldile la targi dra en Mary Taliw. Matial kamaldi lam lamot tergo kalmorngi ra ongay melurior Friday, September 5, 2025, ra funeral home el moy mit raswelab, emamadaka rabalurang iwal. Malwayse agimsub dra gimgaw adra ruyos, mamay madakay nga sew algut makliti alulbong al sungula targi dra en Mary Taliw el mlamodibus radalongalet. Magimsub dra ngalgela diraw ulabars umrang Taliw mamgas pasub de may madakay nga sew. Ngalgelam le uwang ruyos Uduy ligur mamgas pasub de may madakay nga sew. Ngalgelam le uwang ruyos ngiratewid mamgas pasub de may madaalim madakay nga sew. Ngalgelam le uwang ruyos Timarong Adalbert mamgas pasub de may. Rangalgelat magay ngawak lalangay, mamgas pasub de may madakay nga sew. Rangalgela adyaw rak Gloria Meriang, mosub dra baby rakaw marangal ge may. Rangalgelam le wadal adruyos, yol sawi kasil, mamgas pasub de may. Rangalgela dira mga spar ritang baab, mamgas pasub de may. Ngiruyos hokons baules, may madakay nga sew. Agidira kalmasub dal moraybay, rangiraybay Gregorio Darong, mawadal adraybay al pora mira, mamosub darabek kal admarangal ge may madaalim edgay nga sew.
Tadire kalspada la rogoy druk tamao la marangal grang ruyos, el nodea al madungang clear at tial subda. Mautakang al may madaali medray ngasew, at tial mo mangulbong al sil seranggal dalad, et targi dra en Mary taliw, el mlamodibu sira dalong led. Madakom mal masulang, yarubak al dios lolmol melomak ngal tangat targi da rogoy, uang ruyos eliot udoy. Subdrak mildil. O sisil subdrak mildile la en Mary taliw alol tobdringa SB ray badaang Helbert Rong el masubdra damam ray galbalu. Ang lagi masubdra inawo sa baklim marangalge la lul ra bakrusong teruot yogay odal ad harumi inawo ulong Antonio Yaad makalista mo gisang. Ole agim subdra ka waler truy Harper Skang mamosubdra baby rakaw. Ngar along ayak masubdra rubas subadyang ubday, ibdu rabarak Florencio Yamada, marangal garabarak, may laabis Hermina Saiske, mamosubdra bekal adab. Ang rar draol, ayak masubdra tayas karas, marbebi rakaw, marangal gelamlengi ramadalabay basebs osar, rahari basebs marbebi rakaw. Alab ayak masubdra ngiraroys Francis Gibb, maebil raroys Mihaina Tamarcel, esabay rakadung Edwin Chokay, Wong Harvey ngirayrikl, ebil raskasang baklay tamingil Chilton, mamosubdrar adab. Agi direkal masubdra Basilia Temail, mamosubdrar ngalgela Petrus Bells, marangalgela Tosco Ikyasang, rangalgela Saigamal, rangalgela Blaluk, rangalgela Idib, rangalgela Subris Ermang, rangalgela Ulong Amelia, rarbukor kasad Laurentino Ulong marbebi rakaw, radaray tarir yutaka mangloy marbebi rakaw, ngawak arkasius ngiratarang, mapatilda creps, mamosubdrar bekal avada marangal gartial albul. Ngabuko diak masubdar kawal, diratura al dilboy matul, makararamyaw Columbus sa kuma, mamosubdrar avad. Ulimang ayak masubdar diraaw emerita karadala, ilolang miyako Andrew, ngirayrung isak suwalabab, makalista siye humiwo, mamosubdrar avad gartial albul. Ngaklawak masudra adalbay ramarap Felix Okabe, ma Garen Sungino Mira, marbebi rakamiw. Vil hanay ngay sa marbebi rakaw, raerwang Aaron France, Jagi France, marbebi rakamiw. Tidakal masudra rakaw Jacinta Stefanus, marut Raihold Ngiratyaw, ertial albul. Ngiwalayak masudra Miss Antonio Bells, ngiraybay Gregorio Darong, ngiraderbay Sabo Bultadab, marangalgela umrang taliw. Aktira kalmusubdra rangalgela modak ngay olgaril, rangalgela odew rungul, ramakdalena ngawak, maaisaling ngawak, marangalgela yaw, al-elyayaw, mamkas pasubdal bekal avad, may madaalim edgay nga sewer tial alabul. Malgayok ak masubdra sa arulwong Teodoro rungulbay, Mahuana rungulbay marangalka. Ngirmang Moses aludong, dirangir dimaw murako gitalong osyar, mamihay na hiromirdial la mamosubdrar bekal avav. Ng esarak masubdrakal uwadal long marsil, mamosubdrar avav. Oygul yak masubdrar adamam ramadal ra oygul. Ngatbang yak masubdrar kamsik surang alwips senior, bekal dil Eva Kyota, Rubeang Hiromi Nabeyama, Madilbadul Derbey Blodak, mamosubdrar avav ertial albul. Imlig yak masubdrakal Maria Darong Simer, Mamarigot Joseph, mamosubdrar adada marangalga. Arangar orior yak masubdra pilom tamngil, opkal rakamasiga maluis kalu, kasuye uwegi ma junior uwegi, rangalgela sarwang bagebakmav, rangalgela ngar adok ramokata, rangalgela harumi klolubak, Floriano Buigaspis, Masahiro Daniel, rangalgela Florencio Dalong, rangalgela Bandamal Ngawakla, marangalgela Riro, Ra Florencia Riro, Barbebi Rakaw. Mamkas pasubdal bekal avadar tial albul. Malwaise ako langitarar adama malulbas ang clearer tial spadela kamaldilela en Mary taliw, mamosubdar bebi ragmi maradad may madaalim edgay ngasew, kompmal masulang, esabay ray padaang Helbert Darong. Subdra kamaldil. Dia subdra kamaldil lotobdar niya ueramas Carlos Ramon, maueramadeb Warren Fukoichi, Ueldeseng Vance Policarp, el mura adamam el ngarababaldab, orior mayoldab el mo, ab ila targib el rubak, uerasom el Faustino Busi Roberts, el ngalgela el duk ngiramur, maamanya
ngas kabay, amlos me sera etiwil kabasingila o ngayail puil, ra 2025, August 9, 2025. Emlamot terok lakamaldile lilmorngira eyimil kabasingila o ngetiwil puil, ra 2025, el Friday el Sils, September 5, 2025. Akamaldi la morngira funeral home rangat kibrayray, elomu ra etiwil klok, el moikre la suelaba, etwa del mura olgul el ngarage drangiwal. Magi olngit mesub der gmi wel dakaw adal ad, mamosub der baby regi de marngalaga, mei madgay nga sewer tel kamaldi rab ila targid, raw ersom la Faustino Busi Roberts. Aw erbalaw Lorenzo Eduardo, Madir Balaw, maoba ramyun sa teruworong ulbay, mamosub der adad marngalaga, mei madgay nga sew. Idare ang maobiri rakablil raluil, mamosubdar adad marangalga. Edirekal o sisiulsubda, amorangalge la sualablay umadib, delegate nay sualablay, Dr. Sinton sualablay, mamosubdar adad marangalgi wertial albul, may madakay nga sew. Edirekal o sisiulsubda, amorangalge la itong, wadal adro salin da bresabang, mamosubdar rangalgem, may madakay nga sew. Mangalge la di minrang, Radirat matpab sa Daria Fritz, mosubdar adad marangalag may madakay nga sewer tial albul. O sisiulsubda mora obakal ol Batros Basilio, Madil Taab, Fermin Gib, Rakablil Rangatab, mamosubdar adad marangalag may madakay nga sew. Edirekal mora isaal William Tati Alfred, Mauer mangak Melania ni Mark Trencher, mamosubdar adad marangalag may madakay nga sew. O sisilsubda loltob niya Ermas Carlos Ramon, Madiramas Selena Ramon, El Moradib Angel Sali, Maruot Cuid Adelina Sisuk Sali, Rakablirat Miu, Rakamaldile Labail at Targidra o Erasomla Faustino Busi Roberts, mamosubdar adad marangalag may madakay nga sew. Etiato kubet sa spadela o Eramas Carlos Ramon, Madiramas Selena Ramon, El Moraw Ergamul Noro Naruwo, Madirgamul Clara Michael, mamosubdar adad marangalag may mga sumam or telgamaldile labaila targid, raw Erasomla Faustino Busi Roberts. Etiato kubet sa spadela o Eramas Carlos Ramon, Madiramas Selena Ramon, El Moraw Eramdeb Warren Fukuichi, may Sangbuil Kaylin Blau, mamosubdar adad marangalag may mga sukuma mertial albul. Ya o sisiulsub da morakablil ra Odarue, Marangul Stacy Augustin, Marubay Al-Asel Kasuwo, mamosubdar adad marangalag may madakay nga sew. Evidekal mora omuy tangirkoy sadawo, Mauel Lius, Rakablil ra ngayu, mamosubdar adad marangalag may madakay nga sewer tial albul. Yato kubet sa spadela o Erasom la Faustino Busi Roberts, Amora Obgul, Raul Magdiw, Inacio Santiago, Madira Madalyang Katarina Malwat, Marangalgela Veronica Jesus, mamosubdar adad marangalag may madakay nga sewer tial albul. Ya o sisiw, alto kubet sa spadela o Erasom Faustino Busi Roberts, El Mora Katngul Rabay Uduy, mat kang si Krisong Saito, mamosubdar adad marangal rakablirat amding may madakay nga sewed aali mertial albul. Edirekal masubdra kablilera ngayudala Raruel Isidoro Tagisang, Matalob at Tongo Gates, mamosubdar adad marangal may madakay nga sew. Tokubet sa spadela o Eramas Carlos Ramon, Madiramas Selena Ramon, Amoradira Tublay Debir Mangsaw, mamosubdar ngalgem may madakay nga sewer tial albul. Ya o sisilsub da moran ngalgela Teresang, Ranetania Faustino, marangalgela mle Diray Terir Teodosia Faustino Blailes, marangalgela Ben Roberto, mamosubdar adad marangal may madakay nga sewer tial albul. Ya to kubet silsub aloltob derngiyaw Erasom la Faustino Busi Roberts, amoran ngalgela mle Elsias, ngas kabay Gabriel, mamosubdar adad marangal may madakay nga sewer tial albul. Edirekal musubdar ngalgela Angelina Antonio, Ramariano Antonio, Maromana Antonio, Silvia Antonio Castol, Mamarcia Antonio, mamosubdar adad marangal may madakay nga sewer tial albul. O sisiulsub daloltob niya Ermas Carlos Ramon,
madiramas Selena Ramon, elmora rangalgela mleu eramas kasol, mamay mga sukuma mertial albul. Tirgel adama maldim lakal madungang clear, adyakal bol makita rendir, lengklam nga tela subdaul. Abol sa baamiw, may madakay nga sew. Yabol diakal sa baamil may, didakalat karang lungu. Yarubak kal Diyos, lolmol malomak ng tangat targida rokui. Kompmal masulang. Arubak kal Diyos, lomak ng tangat targida rokui. Sign, Ueldeseng Vance Polycarp. Dalela sub drakamaldi ra en Mary Taliw. O sisil sub daloltob niya ueldig sa natus mis el morar adala-dalal ra ngiraw-ngiramur mis el ngarngayaw ra palilyaw mababaldaw elol ngitanges ra omanggadalblal sa rakamaldil ra en Mary Taliw. El biila obru de targid ra Fustino Busi Robert el ngalgelam le klol madra ngarmas al Duke Robert ngiramur. Tiyan masanga di Morngira Funeral Home and Chapel, rangat kibrayray, raongay Mlurior, Friday, September 5th, emomadak rangiwal ratalyal sils. Mangayaw rew eldigs natus mis, amsubdrar ngalgelam lew eldigs rangsul, raw elsias gened uyehara, malosubdrar baby ringi. Marangalgelam lew eldigs iwotong Moses, rar atmol sa Teodosia Moses Setsuo, malosubdrar ngalgelam le Captain Balaw ngiramur, marangalgelam le Mad Alduk Robert ngiramur. Tukubet sa spadelaw eldigs natus mis, amuray saal William Tati Alfred, malosubdrar baby rigid, marangal gara ngarul belu rangarmas, elgidel tial gamaldi, lama omanggadal blals, rabi ilatargid Rafustino Busi Alduk Robert. Direkal tukubet sa spadelaw eldigs, amoradib Angel Sali, malosubdrar adadrat miu, ngayaw, elgidel tial alsungula targid Rabusi Alduk Robert. Direkal eldigs, amsubdra obgul ra Benito Orengs Thomas, malosubdra ngalgelamle Yoy Masako ngiramur Orengs, maueldesen Flavin Miss, malosubdra ngalgelamle wadalad ngiramur Miss, mabodakalt len mongo suwir, aalsungula abgud Rabusi Alduk Robert. Mabalilyaw yaw eldigs natus Miss, amasub de lolngitra obgul ra obakal ol Peter Napoleon, mamaasel dilpak keiko bedor, malosubdrar adad marangal, ebodang suwira targi Rabusi Alduk Robert, rakamaldile labil ra en Mary Taliw. Dirakal tokubet sil spadelaw eldigs natus Miss, amoraw el Ramador madamay obak, malosubdrar adad marangal Ramador, ebodang suwira targi Rabusi Alduk Robert adang. Madakam malmasaul, ya Dios di lobangge drang lungu rabekal sils. Signed, ueldigs natus Miss. Subdra kamaldil, en Mary Mari Taliw. Tia subdra osisil kamaldil, ra en Mary Mari Taliw. Ilaltob na niya ru'ale lavaro baab, raksaw nowa sa araymul, rami Joshua Aberdong, sa amlong tad ngiramangyor, rungul vicaries nga barda, ngiray galaw anser makadoy, singenari nakamura, mayu toribyong makreos, el masubdra bekal adamam rakamaldi ramari taliw, el ngalgel avaro matasko, engulungal garangi at taliw. Tial gamaldil maomanggadal blal, samlamot turko kalmorngira ongayim lurio, el eim el gabsingil ongetiul buil, September 5, el morngira funeral home el ngarangat kibra beluray ray, lomura etiul klok el moswelab, emo utwob del mor omalakla. Malaway ise, yagi masub de olngitrar bekel adama mal ngaraygal balu, mamay, madal mangal tarir, arangalgel mabail, marbebi ringi, evakay nga sewer tial, lulbong al sungula mari taliw. Mangiwal, agim subdara rangalgela amasubda, rangalgela varo, rangalgela Marcus Baab, rangalgela Sarwang Tegataro, rangalgela Vaudalin Tulmaw, marangalgela Miray Yobo. Adirekal tokubet sel subda, amura rangalgela Timarong Adalbert, mamay madakay nga sew. Amal kayo kagim subdara rangalgela mle Vilgasaw, Kalalbay Gavoy, rangalgela Limay Kono, rangalgela Sofia Blayos, rangalgela mle Rangul Peter Alus, Pastor Hubert Charles Marangalgem, Diraryu Marta Alus Marangalgem, Estomi Nobuo Marangalgem, rangalgela Philip Alus, rangalgela Sebalt Alus, rangalgela Damay Alus, rangalgela Mongami Alus, rangalgela Ulangs Ngabard, rangalgela Orugay Rabalgul,
ngirat kau Viviano Mav, rangalgela Motil Lieb, Madirekel Kosakasi, Alfonsa Bintorio, Marangalgem. Ang esa ragim subdra, rangalgela Dilbalaw, ngira mangyor, rangalgelam le dil gasaw, di bedong kunihiro, dil ratur Sara Yosiwo marangalgelam lebid el Hubert Lemong. Agi direkal masubdar adamam rakaw daral, rat ngasi risong saito, maramda albili kwarte, mamgas pasub de may madaalim edkay ngasew. Ayray agim subdar rangalgela kamarang sa araymul, rangalgelam leksaw el ngiroy may, marangalgelam leksaw el bius lemong. Aoryor agim subdar rangalgela diray yabukol mesingay, rangalgela dokong mongami, rangalgelam le dilrami talat kitpik, rangalgela bertang aberdong, rangalgela Mario Roduk, rangalgela Angelina Lemong, marangalgel marbebil ra rimu agemi Sunday. Angat pang agim subdra rabelgul Felix Osiler, maebil ra dalang abiyang bisako mereb, mamgas pasub de may madaalim medkay ngasew. Ato kubet selspadela Noah sa araymul, matad ngira mangyor, amora rangalgela landisang, rahuyuga Henry, maatangakal Senator Oligong Dr. Stevenson Cuarte, marbebi rakamiw, mamay madakay ngasew at tialulubong al sungula mari teliw. Ang klam nga tela subdaw uleng lodiakal sa beel madung, ang klira rokuil ad, magikmal ayamar, el mortirgel adamamal mlodiakal madungang clear. E olngit mamay madaalim, edakay ngasew at tialulubong al sungula mari teliw, el moringira Friday, el eyim el gamsingila ongetiulbuy, September 5th, el moringira funeral home, el ngarangat kip, rabalu ray, el omura etiul klokol moswelaba, emo utuab del mor omalakla. Kompmal masulang, yarubakal Dios, lobangged, el omakngal tangatargi del rokuy. Sain, saw, Noah sa araymul. Tial subdel mulla reng stringi, adiagal spedel, madiagal tigingel, malub engul de suela dias broadcasting company, tiang aspedirar adlul top deringi e haraorngi, koh mal mesulang. Subdra kamaldi la Irene Andres Facey. Tia subdra kamaldi lo tau tringa raklay Rafael Bawang Irmang, oligong Poligar Pasilius, ebi raklay mitsko Walter Mavas Lisa Targong, el kumum la motro kla kamaldi la targidra Irene Andres Facey, el moringi la September 5, 2025. Mabangin lang kalma sa top dramor rasik story ra tutaw, el moramisang ra Sacred Heart Church, ra orior yauriw lang moringi kamaldi ringi, rablilo ada ra Saint Andres el ngarangar mali ramal kayo. Magim subdra gim kawad, magim kawablir tial albula. Maurior agim subdra rubas Gabriel Adalbay mo Obrahil Besrak o subdrar beklad marangal gemeim da alimir telbul agidre kan subdrar ayung Benjamin Yob ama ebira ayung Dr. Ulay Otobda meim da alimir telbul ayra gem subdrar ebira klay modet Paules matur mel running rariang mo subdrar ngal gemeim da alimir telbul ngesang agim subdrar spis Valentino ngiriklang maodalad mo subdrar adad marangal gemeim da alimir telbul ngesara gem subdrar ngirabo Andres Madraisaw maodalad Ilong Marcel mo subdrar adad marangal gemeim da alimir telbul ngararada gim subdra madra ngabot tamir mang South Junior mamlei Barbara ngatbalaw iskawa mo subdra adad marangal gen ratublay emim daking sir da alimir telbul ngaralong agim subdra ob adal tabe el marangal ra urugil meim da alimir telbul gidire kan subdra ngalgel am yogok lol ad masenator garay mariur mo subdra bebir ngami meim daking sew ayang lagim subdra ad ori simang mandari ma ebirung ireng tagawo mo subdra adad meim da alimir telbul gidire kan subdra ngalgel abukrod or chogay klulubak meim daking sew ramlongo agim subdra yadr eduk mo subdra adade meim dalim telbula ay miling agim subdra ngirawa Chesi Joseph ma odray Marigo Jackson mo subdra adade meim dalim telbula palilio agim subdra ngir ongor madiliklep mo subdra adade meim dalim telbula ay gidire kan subdra masin maruk tamaula marangal gela udus ertel gamal dilela Irene Andres Facey meim dalim daging sir telbula ngarada agim subdra tule ramrap Severino Ikea padingat edong hinya wehara mo subdra bebir kami marangal ge meim daging sir telbula dire kal spadala rangal gela riro ra Florencia Ramliga Hasintariro Stefanus makakita riro mo subdra bebir kami marangal ge meim dalim daging sew dire kal spadala rangal gela da Masoloong Rivera Vivian Rivera Adalbay Maisabang Rivera kwal mo subdra bebir kami marangal ge meim daging sew dire ragim subdra rangal gela Raymond Dulong meim daging sew eda alimir telbula
Ang iwala gimsubdra wadalad rangamalas albaysa ngiramyong mosubdra bebir ngaw marangalga emem dalim daing sirtel bula. Agidre ramsubdra ngalgelam lengiriwi malil udui kaspeso de mem daing sirtel bula. Iram rogos domini no ngiraibay madalbay rurior benar ngiraibay parangalgelam le ebidaklay gimigorngula ra isogolli Augusto rungul mabaskwa na rungul mosubdra ada de mem daing seu. Agidre ramsubdra ngalgelam le wadal adra ngarios lo oral malaitaw Ramaria Thomas Lorenzo malaitaw Makamenor Cisco malaitaw mosubdra ngalge mem daing seu. Agidre ramsubdra ngalgelam le raklayu sevier termetet ra eriu grispil termetet mamaksitaima mosubdra bibir kami ngalge mem dalim daing seu. Amal kayo kagim subdra ngalgelam le raklayu lomisang ra Antonio lomisang mosubdra ngalge mem daing seu. Parangalgelam le ebir abong sa adoy asanuma rangira talbad al St. Andres Villa del Valle Valeria Toribio ma diray rabay Salome Kirk mosubdra ngalge rogu mem daing seu. Parangalgelam le raklayu brel rabasilisa targong mosubdra ngalge mem daing seu. Dire kalspad larangalgelam le nginatrang kodep ra orib mosubdra ngalge ratrang mem daing seu. Parangalgelam le ebir klayu mayrulog dra mimong Aaron Basilius madrilaw siskasakuma komkas pesubo de mem dalim daing sirtel bulo. Marangalgelam le ebir klayu orong kabaw ratchan kabaw manginarisong sigi soley masilway silas mosubdra ngalga rogo mem daing seu. Marangalgelam le ebir klayu bawlang ro or rangas ngidos kluk ka Teodoro oro igeda mosubdra bebir kami marangalge mem daing seu. Agidre subdra ngalgelam le klayu siangalde Basilius Ramaria Basilius agitaya mosubdra bebir kaw marangal mem daing seu. Agidre subdra ngul madirario mosubda radad marangal mem dalimertel bula. Ya ulado wagim subdra ngalgelam miraira ara 62 Makamenor Henaro Poloy mosubdra ngal tel bula. Agidre subdra kamatawal Benedict Ley o Gordeu Patrick Ley Machulita Ley mosubdra ngal mem daing seu. Marangalgelam le adalbay Thomas Ley ra adalbay Along Ley maaloy Poloy mosubdra bebir kami mem daing seu. Agidre subdra ngalgela Robert Mavelix Romaichi mem daing seu. Agidre subdra ngalgela Iblay Olgril sa sawora ayano baye mosubdra ngalgela Selin Brel marangalgela Binggalang sa sawo marangalgela Hermino Olgril mem daing seu. Agidre subdra Diraled Lucia Yano mosubdra bebir gaw ra Alen Takada Mailin Pascual mosubdra bebir kami marangalge mem daing seu. Agidre subdra Tareng Alle mosubdra ngalge mem daing seu. Dire subdra mura ilablu Chef Olgril kayuk Che Olgril mabuk la Jennifer Olgril Roma mosubdra bebir kami marangalge mem daing seu. Agidre subdra gal Brutus Bruno Sheila Sakuma mangira ilo Chan Ongiraget Junior ilo Peter Miguel Perna Paulis malu semila obaktang mosubdra bebir kami marangalge mem daing seu. Agidre subdra rarangalge lam lerium da mosesam ramal sol sam ma elway sam gaspusub de mem daing seu. Agidre subdra ngalgela Jesus ngirio radira ibay benita darong mosubdra bebir kaw marangal mem daing seu. Agidre subdra ngalgela Luis Filibert ra Luisa kumangay Maclever Filibert kaspusub de mem daing seu. Marangalgela elongoy yagar raklobokol masaichi maging si Antonio marangal mem daing seu. Marangalgela Milats kilang ra Rosarion ma Bernadette mosubdra ngalge mem daing seu. Agidre subdra El Felix Minor ma Estamene mosubdra bebir kami mem alim daing seu. Agidre subdra ngalgela mokogil ra Rubiang Hilomina Beama Sriderio Rongulbay madir ngargiu orang hirablogu marangalgela Ronmi Obak radira Rey Obak ri marangalgela Yolsaw Madraisaw ra Sherlyn Madraisaw mosubdra ngalge mem daing seu. Angat magim subdra ngaribong lomisang Andres marangalgem mem dalim daing seu. Oriora gim subdra President ra Senate Hokons Paules madidboy Amraya Baules mosubdra bebir kami marangalge mem dalim daing seu. Kami rogoy loktumawal marangal karabusak malontial algas pesubda mem daing seu dalim mertel kamaldila Irene Andres Facey. Madawak malmsulang ya Dios lom kaltanga tergidrogoy. Saya na raklay Rafael Bawangirmang. Tia subdra kamaldi loltob dringang ngirongor isak swaladaw ruigang kionisal ilatalbadal St. Andres Maustino Katin Balayles rakabli da umrang ramal gayok alkumatargidra Irene Andres Facey amlos mer mabadngilang ramor emlamotrok la kamaldilel morngina September 5, 2025 el Friday di morngina ramal gayok rabli lang ilatalbadal St. Andres el ngar olbuk rangar mele malway segim malmsubdra rogul tamam magim kaw qablil el ngaragal blum el maym gim alim magim nging sir tial maung lobol
Litsungul ngal targidin mara kamang tulungul. Mamalgayo katobet sa espada mamarakwal raklay pa ngilmang. Agim subde on ngitraw maim dalim da kang sir telbula. Idriram subra maasal ebir abong choice sa alsali marbebiringi rarangal gelam le ebir abong Adelina Arisal marangal gelas araimul sa kam subda mos kas subda rago maim dalim da kang sir telbula. Agidriram subra rangal gelat mur marisong marangal gelat mur agim subra rangal gelalo misang ra Antonio Lumisang mo subra rangal gelalo misang rangal gelam le ebir abong sa adui da Salome Kirk ma ebil adalbay Valeria Toribio mo subra rangal gela sa adui rangal gela tangrang era Lolo Filibert Maclever Filibert mo subra rangal gela tangrang rangal gela ngira Royce ra Rachel marbebiringi rangal gela Bares ra dil adalbay Veronica Arbadul mo subra rangal gela Gabriel bang rangal gela Iskawa rangal gela amner abong miner ra ubat yorang miner Marino miner ma El Rodim rangal gela Albert ra dirurior aholiba Albert nginaibay marbebiringi rangal gela Santos Angelina Santos mas Steven Santos marbebiringi rangal gela Berta Lapsis Ernest ginas adui marbebiringi rangal gela Hindenburg raodel Dr. Maria Hindenburg marbebiringi Evil Martay ad rangal gela Risong egem sud rangal gela Blailes Radir rao Adelina Blailes marbebiringi rangal gela Modrang Ratinat Modrang marbebiringi rangal gela Arium Drabirini Arium marbebiringi rangal gela Diray Buseira Alen kang itma Imedop Ismail Akon ma sud marbebiringi rangal gela Elod Francisca Josiba ma rangalig Felix Ginaingas masub rangal gela Elod rangal gela Ayung raodel adra kabo ilong marbebiringi rangal gela Chogay ra obak lusong terwo Chogay mahrumit Chogay marbebiringi rangal gela amle obak lulubak ra debdeb marbebiringi rangal gela teulo ol chani tudong marulel agi malulungit rangal rangal gela Tmur Marisong amkas pusub dro mem dalim da kang sir tel maulubong sungul ngal targid ra Irene Andres Facey madibusala dronglet agi dire kam sud rangal gela amle abong isimang rayob Hayes Malsol mama asal dilyo monika isimang mosub dra bibir kami umarangal ge mem dalim da kang sir tel bula maralong abla ra akyo rolle agi msub dra rangal gela puitil do ra inaria temong marbebiringi marangal gel omela ra bangyar marbebiringi akabli ra rega da gem sub dra ngira rega da ngira kabo umidar madira ali da Dr. Maria Hindenburg mosub dra ada rega da Ailiak sepada marangal gela Tmur ngar olle agem subra senator ray Mariur marbebiringi marangal gela Miogo ra Valentino Cloulat marbebiringi kas pusubde mem da alim da kang sir tel bula ngarar da kabli ray badang agem subra esberay badang molo subra da mem da alim da kang sir tel bula agi dire kam subra albang chowas pasisang ma ebi rayrong Elizabeth Waisisang kabukol mo subra bebirang kami marangal ge mem da alim da kang sir tel bula angi wala gem subra ngi rayderbe masasinga arurang mo subra da rayderbe mem da alim da kang sir tel bula ay ragem subra rangal gela Tmur ngaray Lapsis Ernest ngira sa adui marbebiringi Evil Martay at marangal gel madira asel mingi klang marangal gel mo subra ad marangal ge mem da alim da kang seu ramlungoy ra agem subra Mitsko France dil ur Watanabe dilyaur France ibutirang Sela Heinrich Kim ma Oscar Heinrich mo subra ad mem da alim da kang sir tel bula agi dire kam subra emi wamad mo subra rangal gela ngira bersoy marangal gela ur mem da alim da kang sir tel bula agi dire kam subra rangal gela Simako naruo marangal gela de oreng mamim dalim da kang sir tel bula oriora tobet espada mamray budol mam asel bilong Gloria Sali rablarat abot el mamim dalim da kang sir tel bol at sungul ngal targit ra Irene Andres Facey in madibusra dronglet dire galiliak espadira ngal gela ngira sa adu ya murarimu dominin ka ngoriak rablarat matpabal mamim dalim da kang sir tel bula ngayaw ragem subdra irbalaw Lorenzo Edward ra gablir ora giblay mo subdra da mem da kang sir tel bula agi dire gal subdra ngal gelam lew irbalaw ngalel ra obak Andres irbalaw ma ebil inaria ang itaya mo subdra bebir kami marangal ge mem da alim da kang sir tel bula agi dire gal subdra ngal gelam lew irbalaw show ra dir ra derbe Fermin ang irangas ma Severio Joseph mo subdra bebir kami mem da kang sir tel bula agi dire gal subdra ngal gelam lew irbalaw Masao Gilibert ra Pyong kang irutang madeliget Mario Gilibert mo subdra bebir kami mem da kang sir tel bula ay liak leto bet spedir ngal gelang ida sa duya mura balang ulang wong mabilitang yo itsingeo mo subdra bebir kami umarngal ke mem da alim da kang sir tel bula alway se mam lok tamara kablir umrang akmal mreng asuli rogul da mam ngal galblu yo lingi tergel mo subil mem de da sel mem da alim da kang sir tel mum aulubong la el sungula targid ra Irene Andres Facey el morning September 5 2025 el Friday rablu ramal gayo qaldi morning rabli lang ida telbad el Saint Andres ngar olbuk rangarmle kop mal musulang ya rubak dios lol mol makal tergiderogoy saena ngir ongor isaksualadaw ruigang kioni sal mangina telvad Saint Andres ma Augustino Blailes
Tia sudro todanya buk Emir Marui ngira talba del Saint Andres kasual Florencio Adalbay Takashi Gosiba Joe Gosiba ma Paules Sambal el mangalge de target Irene Andres Facey el goteklol ngalge Andres Adamay amlosmer emlamotro kolmornya kamal dilel Raim el Gopsingil on etulbuila September 5 2025 el dimorngira blirang angina talba del Saint Andres el ngarangar male rablu ramal gayok magim subdra atma maragal blu mangalong agim subdra ngalge teigo merur albino marosita mukas subdro marangalge la Isaac emem nakaingisew. Ngaradagim subdra ngalge la Riga Maui rasama Samuel Mayonami mukas subdra rogo emem nakaingisew. Agidire subdra ngalge tangesura ergawel tias kras mamspadatrir bebirang emei. Ngiwalagim subdra ngalge la lol Rasigsol Alfonso mukas subdra admar adade marangal emem nakaingisew. Melagagim subdra ebid Adalbay Valeria Toribong Salome Kirk ko Olsing Ayalap mukas subdra rogo marangalge emei. Ngesara gim subdra diray mengal Herminar Marui marangal gelam le diray mengal ngitop marangal gelam le diray mengal karngel ranat talim kas pusubdra ko yemem da kay ngisew idire kam subdra ko reti wasisang marangal gela hitora tamay kas pusubdra ko yemei agidire kal malol ngitange suram le babra iskawa masabet oser na marwebir kami emem ngasomam ay meliga gim subdra ngal gela skilang belolo bel rapa melam Beverly kas pusubdra load marangal gela Edwin emem da kay ngisew ay ra gim subdra ngal gela bailas belal rangitop mosubdra bebirang kami emem da kay ngisew oriora gidire kam subdra ngitange surapas lisa targong marangalgel miduls Moses Ludong marangalgel Antonio Alonso ngiramaway ni Nongodrim Odam Marcela Santos marangalgel Odrayu El Junior de May Madexter Tamangil marangalgel kami ko idala Francis Mayer of Aulinda Adachi ngas pusubdro at marangalge may mga sumamertial albula gidire kalolingit tangi surangalgel amne bekkaldil Masaya Yosiwo may mga sumam marangalgel ako siba Basyo Ratchosua Maester marbebir kami marangalge may agidire kalom subdro rangalgel asay ko iyar rangalgel ano buko Leong ra Isaac Masusan rangalgel anong Basyo ra Faustina Manora marbebir katir agidire kalom subdro ang katermot may mga sew obirir chulita blibe marbebir kaw marangalgel amle obirir yae ko may mga sumam Tres olkaril marbibir kaw bolsob iyo may mga sew peliliwagim sudraw elbil hilaryang iraibu mamarangin ramasako marangalgel amlew elbil ngringalyang ra Grace Malordes marangalgel amlew elbil yuki ko era unam kaspusub marangalgel amlew Elsias Masaru Inglong ra Marson Mamadalayan rangalgel sambal Basyo ra Ane Mari Maponsiana agyolngit kaspusub ra ko may mga sew agidire kalkmalolngit wanges ra rangalgel amlew odalat kasil solablay ra odalat Rosalind Bresbang marbibiringi may mga mam klamotela subda ulm trigel damam lo dialobas angklir mogsubes ememda alim da kangiseu ara lak malongil magyolngit maditangaramli de bodgaswes rablu ramal gayo kopmal msulang ya Dios lo bangge del mukaltanga tridrogui sa nangina talba del Saint Andres tia sudrol todriya ngira talba del Saint Andres ramasao ngira kasaw masters madalbay Benjamin Masters el morar adra talba del el girela kamal dile la targidra Irene Andres Facey el motorka klal mornia September 5 2025 long aim lurior kamal di la di morngira bli lang ina talba del Saint Andres ng ramal gayo magim sudra ngal gelam ler masaw otob adalbay rarut mawel mangidotang adalbay arangal gelam le di ler masaw di lob miss ratil ler masaw gerungil miss Martina miss tumakreng Benjamin selling miss Mati miss ipaw yaat inayaat ngiratrang yaat ngiram katiyaat ngalgel abas ngira Loira Miguel abas marudal ngalgel amle di la dalbay alasel Matiara Charles Masters masaw ngira kasaw Masters Sirino Masters adalbay Ben Mersay Masters Mastang Matiyaw Tamatik Ngirblugu Jason Wilson Kensi Math Jr. Idasyario Roman Klamalong Karadla Sair Clay Ukumay Masters Madre Singewo Doran Inabo Mary Santos Madirairik Masters Rafael agidire kalm sudra ngalgel amle perbor el sabur olgarila rangira rigel olgarila Frank olgaril Maray olgarila may alim da kangiseu agidire kalm sudra ebil adalbay Valeria Toribong Salome Kirk Gloria Andres Meriang at tokobet sulongit tamrawas di sa targong marangalgel may da kangiseu tel albula dire katspadala Tony Lomisang rangalgel Antonia Lomisang ramilong orrukom marbibiringi Olsing Yalap Yong Yalap Noe Yalap mosudra ngalgel may da kangiseu agidire kalm sudra dil adalbay Veronica Arbudul mosudra ngalgel may da kangiseu
Ebil Marta yaad marangal gela ra ilapsis Ernest nginas adui, Eugenio nginas adui, Machanson yaad, Maodri Chulita yaad Joseph. Agidri galol ngitra mangsong ray Mariur marbebiringi. Agidri gal msubra rangal gela Walter Mariur, ra Junior Walter marbebiringi. Rangal gela Luis Filibert ra Cleaver, Filibert ma Luisa umangay. Ma rangal gela Jesus ngirio ra dira Ibai Benita darong marbebiringi. Diri gat spada la dira Asel Emiliana Valentino, rangal gela mler abong Daniel Miner ra Yorang Miner, mal Asel Mark Arangal gel Albert ngiras adui radhi rurior aholiba Albert marbebiringi. Agidre gal msud rangal gel amlay lapsis el Santos ngiras adui ra Ansi Santos ma Steven Santos meim nakaingiseu. Rangal gel Hindenburg ngiras adui ra Nero Hindenburg, Dr. Maria Hindenburg marbebirtir. Marangal gel Lucas ngirarois ra Rachel ngirarois, Hulda ngirarois, Samuel nginarois. Agidre gal msud rangal gel Iskawa Arbadol ra Benjamin Iskawa, Marta Blaus kabong, Kegi Iskawa masud ra bibir kami meim dalim. Edgaing seur tel gamal dilel ngal targid ra Irene Andres Facey, el Cotoklolo da la Saint Andres, el morngina September 5, 2025, rabli langina talbad el Saint Andres el ngaramal gayo. Kop malm sulang ya Dios lo mkalta targid el beklaaf. Tia sud ra gamal dil ortob den yaw el de meyo ba, Rimir at Johannes de Eur, wer melek el terwurngul bay, Masiles ngirar miang el morarogul da mamal kma targid en el gedra Irene Andres Facey am los mer mabding lang ramor em la motrok la gamal dilel morngir eim el gopsing long tul buila. Mang tob ramor ra 6:30 am el moramisang ra 7 am ra Sacred Heart Church ya riuleng tob ra bord de alclog el morabli lang ira telbad el Saint Andres el ngar male ramal gayok state temang meldil motalial sil se muragid balway segim subdar beklat mamra gal blu mangar long agim subdar wong Juliana nana takriu mosudar atad marangal gemim nakaingiseu rarada gim subdar former president madar ngabuk taming mga South Junior mosudar atad marangal gemim nakaingiseu ramlungwe gim subdar Rimir at Johannes de Eur mosudar bibir ngaw marangal gemim dalim nakaingiseu tial bul kidire gam subdar ngal gelam ler wong Ruth ngiray galaw rarangul ramawang William ngiray galaw masisinya ngiray galaw mosudar bibir ngami gemim nakaingiseu tial bul angart marablar armal lagim subdar rangul law Johannes ting rangira armal la Justin latnger mosudra adat barangal ge meim da alim da ngisor tel bula ngat pangagim sudra Valentino Masiol mamanya Masiol mosudra bebin kami marangal ge meim da alim da ngisor tel bula ya gidire gal mosudra siles nginaram yang mar bebin kami meim da alim da ngisor tel bula gidire gal mosudra ngal ge lang long bloda mas posudra meim da ngisor tel bula ay meliga ge mosudra el de mei oba Baul Paul Simang urbau urubas oba Wilbur Olu Williams Ngilreng Joseph Roslyn Uegi Ray oba Marigel Kwal meim da alim da ngisor tel bula agidre gal msudra ermelek terwor ngulbay mosudra bebir gaw marangal gela amrok ngulbay rangal gela Desbel ngulbay rangal gela Bartol ngulbay rangal gela Melek Kyota rangal gela Gong Fritz rangal gela Olsudong ngulbay marangal gela Arngok ngilal maw meim da alim da ngisor tel bula ay yakal sudra marab ekal dile bakyota mar bebir gaw meim da alim da ngisor tel bula osisiul sudra mar dir ngulbay marangulbay mosudra rangal gela ngilolbat meim da alim da ngisor tel bula ay rayol trukra ebiledin garolin tagada malamaya Minister Charles Obiang maging alim tel bula marangal gela tuti olwa ra ansi tuti marbebiringi malmeming makaingeseu ay liakal suda marangal gela tam tering ramas malmeming makaingeseu marangal gela Bersik Santos ra Steven Santos marbebiringi malmeming alim makaingeseu tel bula o makatel blayok mabin scout ang blayok mosudra adat marangal gemem makaingeseu Tokobet suda mari at spons takada mosudra adat marangal gemem makaingeseu tel bula agidre gal sudra ngal gela ermas tomero amival Basilius maywong BS mem makaingeseu tel bula Oriora gim sudra ngal gela humiko gincho mel meim da ngisor tel bula agidre gal sudra ngal gela Devil Bot Ratina Devil Bot Losau Devil Bot Edith Devil Bot Armstrong Devil Bot marangal gela Sor Devil Bot ra Masau Udui Meherman Igeda marangal gela Tumarang Devil Bot ra Emi Mesei Mamadra Abab Eli Mesei mosudra adat marangal gemeim da alim da ngisor tel bula agidre gal sudra ebil ra yung lulay otobda mosudra bibirang marangal gemeim da ngisor tel bula agidre gal msudra ngal loms France ma odam ra wilter mas mosudra adat mangal ge meim da alim da ngisor tel bula agidre gal msudra be kaldil rang ribo kol kuya blelay Anastasio mosudra adat mangal ge meim da ngisor tel bula agidre gal msudra oligong debdeb ko mongami mamalat kadorin onglol matyo mongami ri mosudra adat mangal ge meim da alim da ngisor tel bula agidre gal msudra ngira moy Adelino Santos ma Marcelan Santos meim da ngisor tel bula Idre gal msudra Mary Wenti Adelbay, Lawrence Tabangang ma Emery Wenti, mosudra bibir kami meim da ngisor tel bula.
Pelilio agim subra isawa sisyor sa dagos mau dingarbu ilari amale ken sigenti marangal gilat ni marong sisyor masubra adat marangal gemem dakaing sir telbul. Ngayaw ragim subra eldigis natus mis mau eldeseng flavin mis masubra adat marangal gemem dakaing sir telbul. Ay diregal subra ben Thomas masubra adat marangal gemem dakaing sir telbul. Tergira damam no diang dong clear tel subra gik marolngit malabol kitarang miu lengklom ngatela subra ul pautangal mem da alim dakaing sir telbul. Makluase ermal sang tril mo degal sabi May adi nakalat krang sign au el da may obak. Tia sudra kamal dilela Irene Andres Facey lutob din nga obak ramiyun sa terurong ulbay obak ramang lang Lerin Sramli werbalaw Lorenzo Edward marunguru el hens lismaw ngas kasuk Abraham Gidios maadar karoy bastor namliga law ay sem sudra bekal adamam nga rapabaldab or yormioldab at kumatar gidra Irene Andres Facey am los mir sa August 4, 2025 mamadangila mara ang ramor gem lamot rok la kamal dilel marngila ay malakapsingil ang itiul buila malway sabadangil ngaltar gidra tol ramor elon mutlo matedoba 6:30 a.m. ratutao المرة Sacred Heart Church يوريو لنك تودرا بورد إلى clock 8 a.m. المرة بلي لنك يترباد السيت أندريس النغار ملي رامل غيوق ستيت إما غمل دي المومتلي الجيل سيم أراغيب بالواي سيجم سودر نيتر أدمام نغاري قلبلو من أيان لجم سودر إنا وسبا كليم ماذا ليغت نوا غمسون وسودر أدد مرنغال جمي مصغمام غلالونغا جم سودر أتت سين إتساتو ما أراغي دي المرغريتا موسيس وسودر أدد مرنغال جمي مغاين سيو أجي دي رغل مسودر فورمر غابينور براني سالفادور مرنغال جيلا غلاو سرمون سينساق غرار Kim Sudra Adalbay at Dwight Alexander, Dila Adalbay Veronica Arbdul, former Governor Benjamin Iskawa, Magigi Iskawa, Masudra Bibir Kamiu, Agidiram Sudra Algil Evil Saguma, Masudra Bibir Kamiu, Mem Naganiseu, Atobets Padam Amramadra Bot, Tamirung South Junior, Marbibiringi, Mem Wasumam. Yuala Kim Sudra Lingitrang at near Hop Masud, Matita Peggy Answer, Masudra Adat Marangalga. Atobets Padet Nagal Obacter or Ulbayamra Orios Eliot Udui, Maginasos Cherom Sakurai, Masudra Bekalada, the Mem Naganiseu. Balkayo kagim sobrang irmang Moses Aludong, isawang murako osyar, makososi Alfonso Vintorio, mosubdar adat marangal nga agidire kalm subdar adirario kalistaya mangutsi, mosubdar adat marangal nga imong somamartel bula. Ng isa ragim subdar ang irakabo Andres Madraisaw, mautalat akata ilong Marsil, mosubdar adat marangal kalgiril tel bula. Ndiri kaltokobet sa subdar marat at posmelwat talay, mosubdar angal karangal madalyang, may mga kangin sir tel bula. Ngat magim sobra kal ngir kabad sa suwa kumangay, arbador at tablak wilar kumangay, masaya kumangay, tao dali rangula, si Mayon skilang, kaspasubo na may nakaingisew. Arablong wagim sobra kal ngirak lang chance kabong, dirmalong ebil tablak o roma, edalungot pungulong tablak, madaligat otang tablak, kaspasubo na may nakaingisew. Imaligi ang kalobak pero rungulbay, adiri kam sobra rangal gila desbel rungulbay, rangal gila amrok rungulbay, rangal gila malik kal Kiyota, Frank Kiyota, marabibiringi, marangal gila karungok kal ngilan mau, Alfonso sa kli marbibiringi agidire kam sobra mar katamin mong saw junior marangal karatolo may dalim da kaing sew ay ragim sobra kaur di dialul alon skota yard ort koy long ong tageorngi lang mal myotoklol ad mamli gabenort meong rungulbay may da kaing sew to kabet sa spadam mamurangina ite Dr. Victoriano mosubra ngal gilabyo emme mo somam dire kal to kabet sa spadam mamura ebiledir Carolina Kamura takada yol turor kaw malmei other telwang Charles Iarobiang manosomam orio ragim sobra ibdul mabilong masubdar adadaraidi de mem da kaingiseu. Agidire kam subdar tulungal karamilong rangir etet no Bertiano, Senate President ng Conspaules, Romaniano, Mamario Gatosang, masubdar ngal gemem da kaingiseu. Agidire kam subdar dirngarubung, Emre Bells, Tres Olgarim marbebiringi, Diana Smau marbebiringi, ngal gelat tengeluk, Romalig Fritz marbebiringi, ngit op Romalig Matalob at Liz Roberts marbebiringi, Priscilla Swalablay, Lulu Tour, Liz Marbo, Maalan Marbo, marbebiringi, Spasungal Francis Matsutaro, Madira Ibay Benita Darong, masubdar adat marangal gamim da kaing isew. Tokopet sis padam marangal gilang inakabaw erawar at chani kabaw, marichina masablu. Ay kidiram subdar akal ngur abay udoy mat nga sikris ong saito, masubdar adat marangal gamim da kaing isew. Ay kidiram subdar ang irip karo batamay, masubdar adat marangal gamim da kaing isew. Akal obak ramyon sterwar ngulbay, am subdar ang gilam li obak erong ulsmaong, kaspuso da may da kaing isew. Paliliwag im subdar akal nging atpak na Bert Napoleon, abadra talbudol mayumi sinusuka, kalistas mau, diliklev ane Marisol ang Francisco, other koroy pastor na malig, at idire Susana da Albay, masubdar adat marangal gamay na kaing isew. Idire kam subdar kal
belitang yo itsingewo mabalang ulang singewong posubdar adad marangal ge meim dalim da kaing seu tokobet sispada mamorangas kesuka Abraham ngiruyo seolingit mosubdar ngal kararo ispelu meim da alim da kaing seu tokobet sispada ngakallo atir worong ulbay amara odal at salin resbang madeliget nei solablay mosubdar bekladad meim da kaing seu ngayo ragim subdar irmas Carlos Ramon di Ramas Selina Ramon marangal gila di Lores Maaliang gas pesude meim da kaing seu nakal ermelek tir worong ulbay adri kan subdar kabenor eldix yonatus mis mabenito orengs mosubdar adad meim da kaing seu tel bula tokobet sisuda martriel daw adra qabli lamatrungal kan no di galobas angklir malakabal makitarang mi mautangal meim da alim da kaing seu tel bula kop malmsulang edol ngitra bakal dios madilablo ilo ngede lo makaltanga tergidrogoy sain o bakra miuns ter worong ulbay werbalaw Lorenzo Edward rungru el Hensley Smau mas kasuka Abraham ngiruyos maadar ngaroy bastor na maliga tial subdel mulla reng stringi adiagal spedel madiagal tigingel malub engul deswel adias broadcasting company tiang aspedirar adlul top dengi haraorngi ko mal mesulang Subdra omudludo dras relasadawo ilamlong. Tia subdra top dengi alaw isidoro ilamlong. Rungul ram oang William Ngiray Galaw, mawili iram, el masubdra maldile la sadawo ilamlong, el ngalgela ilamlong kabuy, madirababi ilamlong, el losme rakwam ra August 24, 2025. Makamaldi la di morngi rablu rakwam. Malwaise, ya omudludo da morngir el al-sapadong el September 6, 2025 raswelab. El di morngi rablil obrul ra el angi lamlong, ray bobang rablu rangatpang. Malwaise yang ayangal, agim subdar ka ru elmi remot margub, mabab hens takawo, mamosubdar adad marangal may madakay nga sew. Edirek al masubdar ka al Arlene lamlong Antonio, may madakay nga sew. Ngaralong ay agim subdra wangar ete Matias Erbay, hens ngiratareg, marangalgela ngatyung lang ngiratareg, mo subdra adad may madakay nga sew. Ol yagim subdra kawal olablu James Miwata alidadong, mangira asabres Brownie Salvador, mamosubdar bebi ragamiw maradad, may madakay nga sew. Ngartma agim subdar kawal arangas Lucio ngiraiwet, mamosubdar bebi rakaw, may madakay nga sew. Rangalgela yakuil radaw dalin rangul, marbebi ringi. Ngaramlangu yagim subdar kawal Sisinya ngiraigalaw, marosanya abia, mamosubdar bebi ragamiw, may madakay nga sew. Obaklubil rikl, hilong uduy, mamosubdar ngalgem, may madakay nga sew. Mary iram ka, mga tubaray iram ka madalut ka, mamosubdar bebi ragamiw marangal ka, may madakay nga sew. Rangalgela rungolbay, rari irikl, ngirawes rungolbay, mamesiwet rungolbay, mamosubdar ngalgiw, may madakay nga sew. Rangalgela ngisala ayos Yamasaki, rangalgela teruko, Kingya, rangalgela sikyam beesalat, rangalgela ngiralmaut kabuy, rangalgela madaliwal markub, rangalgela ilabrang ngirungotel, Ralilian N. Marsil, mamosubdar bebi rakaw, may madakay nga sew. Badul da klas markub, adalbalu madaraisaw raageth, mamosubdar bebi rakaw, may madakay nga sew. Agilirak kalmasubdar kaw, ngirutal may womat, mamosubdar bebi rakaw maradad, may madakay nga sew. Ngatpang agim subdar kaw losi yao, taway lamalong, tarmaw ay ngiramos, mamosubdar bebi ramiw, may madakay nga sew. Rangalgela emisyo, may madakay nga sew. Marangalgela tawringel otobda, marubiyang hiromi nabayama, mamosubdar adad, may madakay nga sew. Imali kagim subdar kaw, rungulbay kalistus ngirturong, madi rungulbay sariyang tmatka, mamosubdar adad marangal, may madakay nga sew. Rangalgela eryong ngiratmat, rangalgela kaworu rungulbay, korang ngirablaku, mauel malek teruwo rungulbay, mamosubdar bebi ragamiw, may madakay nga sew. Mala albalu, basael giwalul, rangalgela nga sengs nakamura, wadal adaw lay kaltul, mamosubdar bebi rakaw, may madakay nga sew. Maom arol la simer, mosubdar ngalgem, may madakay nga sew. Ng esar, nga kalaw isidoroy lamlong, am subdar kawal, ebegew tad ngiramangyor, mamosubdar adad marangal, may madakay nga sew. Iray, yak masubdar ngalgela yasko lebal, risawor iray, mamosubdar bebi rakaw, may madakay nga sew. Rangalgela rangasul rangil, mabrengs ar ngirmeril, mosubdar bebi rakamiw marangal, may madakay nga sew.
Orion agim subdra yoy katsumi erungla marngalgel. Dorin ongolungla mosubdra baby rakaw may madakay ngasew. Rita masubdra mamosubdra ngalgem may madakay ngasew. Paul uegi mar baby ringi may madakay ngasew. Dr. Ulay Otobda mamosubdra adad may madakay ngasew. Ibu malsol mamosubdra baby rakaw may madakay ngasew. Nirongor Rigi Mool, mamosubdar adad marangal may madakay ngasew. Maro batyay ksano yalab, mamosubdar baby rakaw may madakay ngasew. Tokubet salsub dalol tobdar ngi alaw isidoroy lamalong, amasubdar rakaw rungul rabarem oitrong rabong, Maro batyay ksano yalab, mamosubdar aroko ilada marangal raselaw, may madakay ngasew at tialo muduludol rasa arela o aleg rasa dawo ilamalong. Tialo muduludol dadi morngir el Sabadong el September 6, 2025 raswela ba rablila el angi lamalong raibobang rabalurang at pang. Ngklam ngatela subdaw ul matirgel adamamal mlodyagal madungang clear adyagal bol makita renrir yabol sab amiw may madaali medakay ngasew. Edirekal kmal bato ka alsang maser mabolakal sab amiw el may engkmal diwngil basul edidgalat karang lungu. Arubak kal Dios lolmon malomak ngaltangat tergida rokui. Kompmal masulang law isidoro ilamalong. Subdra amudludo dra sa rela sa dawo ilamalong. Kaya subdra tob dar ngarngul raparem o itrong rabong. Maruulel ra law isidoro ilamalong. Maklarens ksano. El masubdra rokwil adam marangal gara selaw. El ngarababal dab orior pelilyo mga yaur. El mo asa dawo ilamalong. El ngalgela ilamalong kabuy. Madirabab ilamalong. Amlosme rapelurakwam ra August 24, 2025. Malaway say, ya amuduludo da morngir el Sabadong el September 6, 2025, raswel baldi morngir ablil obrul ra el angi lamalong, ra ibobang rabelurang at pang. Malaway say, yangar along, yagim subadar ka rubas subadyang ubday, mamosubadar adad marangal, may madakay ngasew. All, yagim subadar ka klol olablu James miwata alid adong, mangir asabres Brownie Salvador, mamosubadar adad may madakay ngasew. Ngartmaw agim subadar ngalgela yakuil, radaw dalil marbebi ringi, Johnny Tudong, mamosubadar bebi rakaw marangal may madakay ngasew. Agidirekal masubadar ka tonayo kay ngiray galaw, mamiyako kenchiro klolubak may madakay ngasew. Ngaramlanguy yagim subadar ngalgela mlengir turong ramang saw France, rangalgela ramang France, rangalgela skalsol ngiriyo, rangalgela idasmang reemang, radil badul lavern mareb, mosubdar bebi rakaw may madakay ngasew. Maobad mayreng malsol, mosubdar ngalgem may madakay ngasew. Rangalgela ngirbok tereng mareb, rangalgela tumakreng tamtereng, makaol obaklubil rikl, ilong olgaril uduy. Mamosubdar bebi rakaw marangalgem may madakay ngasew. Marangalgelang isela ayos rengil, marangalgelam lelaw ilamalong kabuy, ralaw isidoro ilamalong, mamosubdar udam marbebi rakaw may madakay ngasew. Marangalgela rangolbay mariaur, marangalgela ngarwudas ngiray galaw bayaw. Engal rangul rabrem oitrong rabong, amasubdar ka ngirакlang chance kabong, mamosubdar rualem marbebi rakaw may madakay ngasew. Aktirek kalmasubdar ka ngirut tali miwo math, mangir ngasis math, mamosubdar bebi rakamiw may madakay ngasew. Tokubet salspadek nga kalrangul rabrem oitrong rabong, amasubdar ka ngiradilub at tamir mga South Junior, mau elrute faik elbalaw, mau elbi lilolang ramang saw, mamosubdar bekal adada marangal garadilub may madakay ngasew. Ngatpang yagim subdar ngalgelamle dirababal blay isaul emasyol. Raamanya emasyol, mamosubdar bebi rakaw may madakay ngasew. Imelig agim subdar ngalgelat kadaluk lamongami, radha badeb kamongami, mamosubdar bebi rakaw may madakay ngasew. Malgayok yagim subdar rakaw ngatibu el makreos, mamosubdar bebi rakaw maradad may madakay ngasew. Hiray yagim subdar ka the ort koel,
rangalgela yasko lebal, dirisong yasko rungul, maling Darwin ISK, mamosubdar adad may madakay nga sew. Oryo, ragim subdar rangalgelaw alyay Toribyong, Ratchanson Toribyong, mamosubdar bebi rakaw may madakay nga sew. Maro batkiyay ksano yalap, mamosubdar bebi rakaw may madakay nga sew. Rangalgela di raklay ko siba, ra Esther ko siba, mamosubdar bebi rakaw may madakay nga sew. Ilyak kalspadek nga kalrangul rabarem oy terong raabong, amasubdar kawal yaadar amay Elyayob, mau elbil rakum sen na asuma, mamosubdar atad marangal may madakay nga sew. Balilyo wagim subdar ngalge lamle dilu armang ngiruyos, rangas kasuk Abraham ngiruyos, mamosubdar bebi rakamiw may madakay nga sew. Marangalge la ramalig, ra adar koroy bostol ramalig, marangalge la Susana da albay, ra Albina da albay, mamosubdar bebi rakaw may madakay nga sew. Rangalge la noboru ramalig, maharuwo ramalig may madakay nga sew. Aktirak kalmasubdar rangalge lamle adar koroy Yasintoy saal, rangalge la Martini saal, rangalge la Talyal Oli da Syar, rangalge la Smaw Susong, rangalge la Asako Nakata, rangalge lang Ed ngira Albaed, rangalge la di Raitong Maresabang, marangalge la di Raitong Williams, mamgas pasubde may madakay nga sew. Ngayaw reagi masubdar rangalge la Thomas Orengs, ra Benito Orengs Thomas, mosubdar bebi rakaw, marangalge la Kasil kay Itchi, may madakay nga sew. Klam nga tela subdaw ul, matirgel adama malmlodya kalmadungang clear, lakalbol maknitaran rir, yabol sa bamiw, may madakay nga sew. Direk malbato ka alsang maser, mabola kal sa bamiwal may, and maldiwngil basul, edid kalat karang lungu. Arubak kal Diyos, lumaknal tangat targid rokoy, kompmal masulang. Sign, rungul rabarem, oy terong raabong. Subdra amuduludo, drakamaldile la sadawoy lamalong. Tia subdra kamaldi, loltob nga ngiraklang chance kabong, Governor Dr. Amais Roberts, mar ididrong James Mangayolt, el masubdal gire la kamaldile la sadawoy lamalong, el ngalgelay lamalong kabuy, madirabab. Ngalbuy kamlos me rabalurakwam, ra August 24, 2025, ya kamaldil, adimorngi rabalurakwam. Malwaysay ya omuduludog, el mool nga sertial kamaldil, amorngi ra September 6, 2025, sabadong, ra 10 a.m., 3 o'clock ra tutaw, rablil obukul ra el angi lamalong, el ngaray bobang rabalurang at pang. Malwaise yang ayangal, yagim subdar kaul redoori simang bandari, o bakarusong teruwot yogay, ulong Antonio Yaab, maebi lungilreng hens, medakay nga sewertial alabula. Ngar along, yagim subdragaul o bakarayabuk Lorenzo Ngiramolaw, medakay nga sewertial alabula. All, eng spadla ngiramati elbu ulsadang ma Henry Yuri. Rangalge laway sang, el lin yamanguchi, marbebi ringi. Rangalge langiraged el Sheila Sakuma, ma Jennifer Olgaril, Kayukl, J. Olgaril, sa Armidal, Chef Olgaril, marangalge layolsaw, el Florencia Arramalig, el Kmomgas Pasubadload, em nga sukuma Martel Albul. Ngarad, eng spadla Justino Maait, mamosubdara bebi rakaw, edakay nga sewertial albul. Ngiwal, nagim subdra ngiraybay Gregorio Darong, mawadalad Pora Basilius, marangalge la Rosang Tuulyaur, marangalge la Murako Darong, marangalge lamle ngiraybay Masaichi, marangalge lamle wadalad Bertang, marangalge lamle Isokoli Eliatulob, marangalge la Dasum ngirakasaw, marangalge lamle koibad malaytaw. Agidire kalmasubdra former Vice President Miss Antonio Bells, may mga suma Martial Albula. Malgayok eng spadla ngiray nga sa Villani Talay, mamaasal ba ekaldil agemi Talay, mamosubdra adad edkay nga si Martial Albula. Ng SR eng spadla raseng Ignacio Anastasio, Speaker Sabino Anastasio, Ma Elias Romana Anastasio, madakay nga sew Artial Albula.
Ngatpang ang spadala rubayang Hiromi Nabeyama, mabadul Mayors Arurang, Governor Jesse Iyar, maeol si Shore, medakay nga sewer tial albula. Ibobang ang spadala eeri Mike Rangula, elaang ilamalong, marangalgela sosowad sa alboy, medakay nga sewer tial albula. Imelig, yagim subdarkawal rungulbay kalistus ngir turong, madirungulbay sariyang tmatk, medakay nga sewer tial albula. Iray, ang spada labale la fuber obi ang skabong, madira alilay Kyoko Ringil, Koretib la Luke James, Juliet Skabong Rulugd, Masubad Skabong, Atanasio Tadawo Skabong, Mamelington Subadyang, medakay nga sewer tial albul. Orior ang spada la Karete Williams, Setsko Tuur, Irung Igeda, medakay nga sewer tial albul. Miyuns, agidirek lolngi tanges urakawal spasung masawo bedor, mamosubdrar avav, edakay nga sewer tial albul. Ngaramlanguy, nga kalngirak lang tiyan skabong, aol ngitanya suraka wal ngir turong tiyan sugiyama, ngirutel i emiwomav, mangirasibong lakyus malsol, elgirel tial gamaldile la sadawo ilamalong. O sisiul subda, amorangira dilub at tami ramang South Junior, u elrut a faik el balaw, mamaas u elbil ilolang ramang saw, elkmomed kay nga sewer tial albula. O sisiul subda ang spadala tadawos kabong, Esther skabong, mangalgel armari el haruwa mangloy marangalgel. Marangalgel arangolbay, alriirik ngirawes rongolbay, mamesiwet rongolbay, marangalgel kaoru rongolbay, simang, elkmodkay nga sewer tial albula. Direk kal spadala rangalgela kalalbay tablak, el dirramalong ebil or rukum. Madirek kal spadala rangalgela wadal adi ramka. Tial sub dagi moltob daringi el dimsub drarungra alat tulungal gamakablil. Magi olngit magidal gawad logi waigal mlamadung dakas pasubda emedakay nga sewer tel kamaldile la sadawoy lamalong. Sain ngiraklang tiyan bis kabong. Tial subdel mulla reng stringi adiagal spedel madiagal tigingel malub engul deswel adias broadcasting company tiang aspedirar adlul top dringi e haraorngi kohmal mesulang. Subdra kamaldi da Richard Silmay. Ngakal ngiray galaw Francisco Gibbons, adal baratang alensid, ngirol ngabang rekaryo ngirmang, ngira itay Dr. Victoriano, maheri Fritz am subdra bekal kaw adal kmo, at targidra Richard Sadang Silmay, am lokodong rarubakal murakamang lulungul, ersera August 29, 2025. Akamaldi ila, Richard am lamotrokok kulmorngina September 7, 2025 Sunday, rapala funeral home and chapel ngarablur ngat kibrayray. Malaway segim subdiol ngit rakamil kaw adal mamim da alim da kang isir til kamal silsa. Ngar ablong ngar abla rang dimaw, yagim subdra gaur irer dimaw lo share space, martulul sa fiol tirakla, mo subdra adad. Ngar de irabla rang yo, yagim subdra gaul yo Columbus sa kuma, mo subdra adad. Agidre kam subdra gaul ngira idung isak swala daw, mo subdra bibir gaw. Ngar marabla rage dagim subdra gaul arbdur rage drama diraibu, ngar mlunguy rabla rang turong, yagim subdra kmalol ngitra gaul ngir turong chansung yama, mawudal adar tial albul, mo subdra adad. Ayra rablara asel yagim subdra gaul spis Valentino ngiriklang, mawudal adra asel takagurulugda, elkmameim da alim da kangiseu. Prilio rabla rang silyong yagim subdra itpik James kinadeng, mawudal adro salin solablay, mo subdra adad emim da kangiseu. Ablur orir agim subdra mirar yurigo Fritz Materni, mahamarringem radira delgong away sang Fritz Mariur, marangalgiu mameim da kangiseu. Rangalgilang ribong al tewid ra Leslie Tewid ma Beverly King, mameim da kangiseu. Rangalgila Maria Che Silmay ra Cha Hayato Silmay, Maclayton Silmay, masubdra bebir kamiu. Rangalgila lul gupsakara baudistar lul mahelmir lul mar bebir kamiu. Rangalgila Tageo Yano, Rab Ekaldil Evacuota, Francisca Balailes, Evelyn Yano, Mao Odemiro Blang Ongskatiano, Maim Drangiseu. Rangalgila Terterui Mariura Iris Mariur Marbibiragaw, Rangalgila Dialul Torwal Rarus Wangalibang Marbibiragaw, Lawrence Katapangang, Diraurey Mary Adelbay Ma Emery Wenti, Bosubdra Bibiragami Maim Dali Medrangiseu. Rangalgila Toribiong Uel Rachenson Toribiong, Deborah Toribiong, Mayuel Toribiong, Gaspasubdro Ade Maim Drangiseu. Kidregalol Ngitragaw Ngida Sibong Lakyus Malsol, Maodam Ramairing Malsol, Mamaim Dali Medrangiseu. Rangalgila Romant Matura Maluert Matul, Remeriang Matul, Malip Matul, Welt Matul, Masubdra Ru'dmiu Maru Liu Maim Drangiseu. Tira prak elisita more, mamarangem ra aida malsol, marangalgiu mameim drangiseu.
Rimu dominikang oriak na mamarangem na media misal, mamona marapo, marangalgiw, may makaingisew. O upgate tingilagid marangalgem, tirakarwor na nalui marangalgem, ungirungul lakobong marangalgem, may makaingisew. Ramarang santi asanuma maatidwoy kiki uduy, mosubdara bibir kami may makaingisew. Adalbayra idik laklensid, Sam Sanders, madaliget manggur alulga, mosubdara ngal karanang kairo may makaingisew. Aubay Mateo Rudim ama Miriam Chin, mosubdara bibir kami may makaingisew. Steven Kiyota, Magloria Kiyota, mosubdara bibir kami may makaingisew. Rangal gila wadal adi sabong raponay simang marbibirakaw. Kaltungu rangar meri lalwain niyada mawadal ad. Mosub rangal rangar meri le emim da alim da kaingisew. Kaltungu rat amding rabay uduy mat ngasik risong sa ito. Marangal rat amding maim da alim da kaingisew. Ngakal ngiray galaw dire kalmsub dek malolngit rakaw libdul Alex Marep mabilong Gloria Sally. Mamaim da alim da kaingisew tial bula. Ayliak kalsub dal taw dire ngiray galaw amasub dal rubas a Gabriel Adalbay maoob Rahel Beserrak. Margisiwang wain Adalbay olngit masub Rada na imim da alim da kaingisew tial kamaldiil. Aktiri kalmsub dal murami Mariar olngit rakaw rab orgasada Laurentino Ulo. Machoy uegi masub dal bibirigi dra Mariar imim da alim da kaingisew tial bula. Karaswala kimsub dal ngirak kalsong sa masang masub dal bibir rakaw imim da kaingisew. Karamay kimsub dal kali adra may Eliayob ma elbir rakum rasena azuma masub dal ada imim da kaingisew. Ngarbeda kimsub dal kali song sumang mamarinang idatrang masub dal ada imim da kaingisew. Agidira kalmsub dal kali ting lius yuchin wahara makontial kimsub dal ngal graylo imim da alim da kaingisew. Karkapasang kimsub dal aspangan maodal ad masub dal ngal umrokong le imim da kaingisew tial kamaldiil. Agiray galaw Francisco Gibon sa dira kalmsub dal ngal gila Florencio Gibon sa makol dana Gibon sa masub dal bibir rakaw imim da kaingisew. Aktiri kalmsub dal ngal gila Maria Pedro yulingit rakaw Lorenzo Pedro Madebora Pedro masub dal bibir kami imim da kaingisew. O sisiulsub dal kamaldiil la Richard Sadang Silmay igamamal ngal gila ungi Baudong, el ngira abayad Matthew Albelao, Timothy Albert, Petrus Italmong, ngirarmo Miss Asaito, Senator Cecilil Aldabela, Colbas Aloysius Tele, Paudistar Alula, Ralph Moses, Bekeldil Agamit Thomas, Madirat Ngrura Goretiwas Isang, Amsub del Morarbek Kalgawad al-Adal Kmo, Daw tangaloy tita al sungude bod al mingat targid rangireglaw Francisco Gimon sa maoled rahayato silmay ertial albula. Agidire kalmsud rangal gela mis rangiwal, rangal gela Roma, rangal gela ngira makati, rangal gela ngira klang, rangal gela taldil, marangal gela modat ngay. Akamaldi ila Richard Sadang silmay amor ngira Palau Funeral Home and Chapel ngarangat kibrayray na September 7 al Sunday, na 9:30 AM al motor 3 PM, emeral mo moraklo lolgul rangar bodor orior. Patokam asang mase al matrigil model Sabril minakamaldi ila, akmal di galat karang lungu, matrigil adaman mlo di alam tong clear, lengkla mga tela subda ul, akmal di kabal makitarang miyo magtangal mersil silsira kamaldi ila madaalim in sa tial mo mga lubong la, ratargid ra Richard Sadang silmay. Kop malm sulang edong at moklab ngid makamaldi il silsa. Sain ang iday galaw Francisco Gibonsa. Tiang asubra ko dal lol to dringa ikriget raidis el chura clay ong otruy Siegfried na kamura paap hens takawo ong Amy Henry Yuri arkasius ngawak kalngilatrang i adrabut tel bay Frank Malsol li otobda ma Frank Max el murarugul adamamel mo Richard Sadang silmayam los meses August 29 2025 mamadngilang galtargid ang aramor emla motro kol morngia kamaldili ra 9 AM ra tutara Sunday September 7 2025 ra Santos Porha Funeral Home palway sekim subra rugul adamam mangal regal blue. Mangangal la subda mar obak rusong terwocho gay marangal gilam resbang. Ngaryangal gilam likrid raidis el takawom resbang mamarbe biringi. Rangal gila alsaw Albert Raholi ba Albert marbe biringi. Rangal gila skiwom resbang at siskas skiwom marbe biringi. Marangal gila Omes Osima. Al Abraham Osima marbe biringi. Angar along agim subra at mamrabla tunglel. Rangal gila spis magim subra kaur iriyay o share spis. Marangal gila itping magim subra rangal gila gintura temong. Marangal gila Yosia France. Patricia France madaliget Portia France kusole ngkas pusub del beklad marangal ke meim dagay ngiseu agidri kalmsud rangal gela isaw rungula marangal gela siwe west ngkas pusub del beklad marangal ke meim dagay ngiseu agidri kalmsud rangal gela oralang igsila magim sub der kami rangal gela ngino igsila marangal gela rosi metengal magim sub der kami rangal gela ngidatrang rosang ma event si metengal ngkas pusub del beklad marangal ke meim dagay ngiseu agidri kalmsud rangal gela idup magim sub der gal betul mer sa arurang madil Dul Derbey Martin, masub der beklade mi nakaingisew.
seu. Bakal mamang rego sisang masubra ngalge dire kalontial masubra ngalge latta dawong hotel. A olagi masubra ngalge tilong ilatrang bakal dil garay dilboy matul masubra ngalge rabera matul Eric matul Mallory N matul main ngalge seu. Agi dire kal masubra ngalge laksano makal Clarence ksano mabetik ksano masubra bibir kami umar ngalge main ngalge seu. Agi dire kal masubra ngalge la idong ilatrang bakal batilda masubra bibir ngaw arangal gila aigo ngiraungil ikaw lilay ngiraungil masubra bibir ngaw arangal gila rol mikilsong ikaw ramas kulsong masubra bibir ngaw arangal gila sadang silmay ikaw adalbar kasawar kas pasubra bekla ade may nakaingisew agi dire kal masubra arangal gila oilang bosil magi masubra arangal gila murang raklay rasabinar termeted selling raklay Justin raklay ma Philip raklay kas pasubra ad mangal may nakaingisew agi dire kal masubra kal beringwal siwes walang masubra arangal gila may dali mertial bula agi dire kal masubra arangal gila igalaw olngalel rasabet takataro memory ngula parangal gila ngirur wasisang na anchela wasisang ngitop wasisang isida ma prima kwal mukas pasubra bekla ade may nakaingisew agi dire kal masubra arangal gila tarang na Enisya Kenti ma Albino Kenti mukas pasubra bekla ade may nakaingisew agi dire kal masubra arangal gila Joseph Isaol Raul Twaila Isaol ma Eloise Isaol mukas pasubra may nakaingisew agi dire kal masubra kal chan mingidap may nakaingisew agi dire kal masubra arangal gila ilabrang bay makal Emilia bay marangal gem Rina Borha marbibirakaw rangal gila ngiday bay Ralinda Thomas makabe Northwhite ngiday bay marbibirakaw Marcol Lool Glenda bay Merna Kiota Edmund bay rangal gila Isaac bay Dililaw Bitley marbibirakaw kas pasubra may nakaingisew agi dire kal masubra rangal gila ering raswe raul ebiraidis Lucy Matsutaro marangal gem ra erbay Matsutaro ma Ebil Matsutaro ma may nakaingisew agi dire kal masubra rangal gila Esther Skang ra Victor Nginaswe ma Lilir Dor Orugay ma Isabel Kudol Ian Kudol ma may nakaingisew makal racking raswe may agi dire kal masubra rangal gila Malsol Nginaswe ra Hayes Malsol masubra bibirakaw may nakaingisew agi dire kal masubra Dr. Chanis Nginaswe agi dire kal masubra rangal gila Johannes Nginaswe motor gyadal miu may nakaingisew amawi Nginaswe motor gyadalam may nakaingisew agi dire kal masubra rangal gila edangal ngirang mius ergaw Cleo Yuri marangal gem ra Rufina Yuri Saburo isikil mangloy makamela Hideos mukas pasubra bekla ade may nakaingisew agi dire kal masubra Adelina Bagutao Taego N. Rup Erica Robert Elizabeth R. Hollins Deborah R. Wong Renee Robert mangalgel Rapabaldao Brangil Plus Robert Machameka Robert kas pasubra bekla ade marangal gem may nakaingisew agi dire kal masubra rangalgel naruwang irang mius ergaw Ruth Naruo Lilen Naruo Matibe Malsol masubra bibir kami marangal gem may nakaingisew agi dire kal masubra rangalgel ibugay targong ergaw Christina Michelson marangal gem legislator Carlo Otob ngay Otob Maedumail Otob kas pasubra bekla ade marangal gem may nakaingisew agi dire kal masubra rangalgel Kathy West Kenneth West Carla West Madilor West kas pasubra ade may nakaingisew agi dire kal masubra rangalgel Chan Targong ergaw Janice Cooper Machan Targong Jr. Machan si Targong masubra bibir kami marangal gem may nakaingisew agi dire kal masubra rangalgel Makawil Max ergaw Antonia Max Reed Talia Max Katosang Liana Max Eungel Leona Max Levelin Rungul Maclayton Max kas pasubra ade may nakaingisew agi dire kal masubra rangalgel Ringang Balesam magim masubra rangalgel Anemari Tochi Radwayne Tochi masubra bibir kami marangal gem may nakaingisew agi dire kal masubra rangalgel Inglay Migaw Makawal Praise masubra Rumong masubra bibir kaw agi dire kal masubra rangalgel Maget Hideos Makawal Lisa Hideos masubra bibir kaw agi dire kal masubra rangalgel Simer Makawal Loche na Simer masubra rangal gem may nakaingisew tel bula Makawal Leleng Miguel masubra bibir kaw may nakaingisew agi dire kal masubra rangalgel Mawi ra Samuel Mawi Vicky Mawi ma Emiel Mawi kas pasubra ade may nakaingisew agi dire kal masubra rangalgel Ngiralbong Makawal Haim Regisiwang masubra bibir kaw marangal ka Makawal Senator Brian Malayday may alim nakaingisew agi dire kal masubra kaw Gloria Ngirasyaw bangalgem Ralo Misang Ngirasyaw may nakaingisew agi dire kal masubra rangalgel Ngirako Ngate Tedil Makawal Korang Mayor sa masubra bibir kaw marangalgiw may nakaingisew agi dire kal masubra rangalgel Alid Adong Irula Rakaw Tlo Olablu James Miwata Alid Adong masubra bibir kaw may alim nakaingisew Tukubet sa espadang mamarangina makati elbol sadang maotalbi liblay mauroyso alkmumkas masubra arbek kadad marangal karablara makati may nakaingisew esara ilyak kal tukubet sa espadang mamar adama marablarang arbis rakaw asengal Ignacio Anastasio madi arbis masubra adad marangal may nakaingisew malakayo kagidire kal tukubet sa masubra kal ngira takaw Bibiano Math dil takaw Sarianging Makyo Sitelay masubra adad marangal may nakaingisew ayra tukubet sa masubra adama marablara ngururyor rat mewang rungulbay uong turung
ulbay dirakal talyab da mangyur masyol mo subdra bek la marangal game in da ngaiseu ngara da game subdra da mamra bla raitrir ragaul da raitrir yuta kamangloy ebira merong stominaruo Martha Dever Maria Hapson Paulina Ikea madang abo Tamir Mangsau Jr. arang marangal gelam lem le sariang sebs ragaul ngira madal rabay Harry besebs maru da Bernardita Rachel Maruth ngas subdra bek la marangal garabla raitrir emim da ngaiseu ablilo game subdra albinada albay mo subdra birgau emim da alim da ngaiseu tirgil da mamlo digal mdung klil ang klomotela subda ul la gamol makitarang mu emim da ngaiseu telolbong al sungula targid el dibus la drong led Richard sadang silmay adakop malmsulang ye dios lolmol melomakal tanga targid rogui sain ekrid raidis chowraklay tia subdra godal lol todring ay budur Alexander Mereb rurat agi melwert matul maklotral Ernest ng idobl el subdra rogol diri ragabli raidid el gilel gamal dilil Richard da sadang el ngalgela Maria Scott silmay masadang iray irang silmay akamal dilil ngal targid Richard sadang amla motrok kol morning Sunday September 7 2025 rapala funeral home in chapel el 12:30 p.m. التوب del ممدق ركلول الغول نغار بدر أوريور الويساجي مسوب رقمي رغول دلال ماروك تماهر مارنغالجي لقبلي رايديد لكن مقتنع الميم غينسيو إذا نسوي راتارجي درها يطوسي الماي مربي بيرينير تيال البولة كوك مالمسولان ساين يبدول ألكسندر مريب رو راتاجية ملويت مطول مقلوترال أرنستون يدوبل ماجين أم تيلوس كاتيانو تيتوغبت سلسود لولتوب درنيا بإس داي سغريل غاتين بلايلس مع البرا مراب فيليكس أغابي ماجين أو هيري فريتس مردار يترير تشيروم تمنيل المرغميو الغواد را كلينغسيو را البول كمترجيد را ريتشارد سيلماي سادان الغلغلا ماريا سيلماي أملا مقدون را روباق الديوس المرغمان لولغول أجيو مراغت مونغمال بطوغ ألسان مع البول را بالوادر بيلاو إن ذكلو مرغجيد را مغيل شيوغان أمونغو سوغيد الموسويد الغانيسيو را تأريل بسود را البول مالوايسيت يح مالتوغبت سلسود را التوب درنيا بإستاي سغري الغان كاتين بلايلس المورن يرايرون إساق سوالا ضاب الموسود را أداد رايرون ما بيبيرجيد را بالوادر بيلاو إميم غانيسيو البول تدريغ المالتوغبت سلسود را التوب درنيا أدل بارا مراب فيليكس أغابي المرارو رغميو أر أدرا قبلي را مراب ماجيم غاو أدرا قبلي را قيان الستيت ما السلا بالوادر بلور بيلاو الكمالو لنجيت رابود ما بالتقرين را قلين يسيو رغميو الجيل البول تدريغ المالتوغبت سلسود المران رجل إكياسان مغاول سيفيرينو إكيا ما ديرنجت إذون هينيا وهرام إبير رامرون سيسيليا إكيا بوسود را بيبير غميو مارنغالجيو إميم دالي مدغان يسيو البول تدريغ المالتوغبت سلسود المراديرا ري ماري أدلباي مديرا مغتيسان ران سادان مدايان وينتينغ ريغلاو لورنس وينتي كتبغان ما إمري وينتي مسادا غوسماو موسود را بيبير غميو مارنغالجيو إميم دغان يسيو البول تدريغ المالتوغبت سلسود مر أبو را بورغساد لورنتينو لون إكمالو نيتو أنغي سورغاو موسود را أداد إميم دغان سويران غاليجل أماريا سيلماي الريتشارد سيلماي سادان الملمت مغضون الرواق الديوس المرغمان لنغول تدريغ المالتوغبت سلسود المران غاليجل هباي ماكيول نيت راستالين باي ما سيناتور سيكفريد نغامورا مغابينور دويت نيراي باي موسود را بيبير غميو مارنغالجيو إميم دغان يسيو البول تدريغ المالتوغبت سلسود المران غاليجل ليلين بلايلس موسود را غاليجيو إميم دغان يسيو البول تدريغ المالتوغبت سلسود المران أدرا قبلي رانغراو إكمالو نيت رغميو إميم دغان سويران غاليجل ماريا سيلماي إملا مغضون الرواق الديوس المرغمان لنغول تدريغ المالتوغبت سلسود المران أدرا قبلي روتون إكمالو نيت رابود ما بالتقرين مقلين سيو رغميو الجيل غاليجل ماريا سيلماي الريتشارد سيلماي سادان إملا مغضون الرواق الديوس المرغمان لنغول تدريغ المالتوغبت سلسود المران غاليجل سايتو باودون إكمالو نيت رابود ما بالتقرين رقلين سيو رغميو الجيل غاليجل ماريا سيلماي سادان الريتشارد سيلماي سادان إملا مغضون الرواق الديوس المرغمان لنغول تلقى دي la Mornina Santos por her funeral home ra Sunday September 7 2025 ra 9 a.m. el 12:30 p.m. e mor olgul ra orior ngar bodlo kop mal musulang sain be estay sa grel gatin balailes adel baramra Felix Ogabe ira au Harry Fritz mardara itrir cherum tamingil tial subd el mulla reng stringi adiagal spedel ma adiagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul top dengi e haraorngi ko mal musulang Subadrak Maldil, Raymond Nakamura, September 6, 2025, Madalay Hamlet, Coror State. Kaya nga subdulol to nga obakal ol Peter Napoleon, ngirngat pak numbert Napoleon, mabaules sambal, mangiragev yugi wodngokl, el mararokui el gimgaw adra babel dabo, orior mayol dabel kmo,
At targid raw Raymond Nakamura, el ngalgela day siro Malusi Nakamura, amlos me sera August 26, 2025, ramdalai orior. Abadenge langar amor, yamildile lam lamotorok len morngira sabadong al September 6, 2025, el di morngira blila ngalgela day siro Malusi Nakamura, ramdalai orior. A mga maldi langaringil molmutra swelb, emomdakra yetasil sraol rabelurang rarda. Mangar olong agim subdra adalbay ray may, el raysyong may, maebil ray may, hiror arurang, mamosubdra adad. Yang rar agim subdra rut rar ray hold ngiratyo, makabasang etetyob, mamosubdra adad marangalga. Ngart mau agim subdra arangas lusyo ngiraywet, ma Florencia, France, mamosubdra adad marangalga. Ng esar agim subdra ebgeu tad ngiramangyor, machustinar maruy, mamiray Mercy Maruy, mamosubdar adad marangalga. Malgayo kagim subdra Senator Brian Malayre, mamosubdar baby rakmiw. Ngat pang agim subdrar kamsik surang alwip sa senior, mabekaldil Eva Kyota, mamosubdar adad marangalga. Imili kagim subdra Ebil Hermana Umetaro, mangalgel ra delegate Warren Umetaro, mamosubdar baby rakmiw. Agidirek kalmasubdra Ermelek teruorong ulbay, mamosubdar adad marangalag may madakay nga sew. Ayray agim subdra Gerel Tadib, Timothy Ngirdimaw, Wadal Adra Rabaw, Ines Santos, Dira Aspar, Karen Kohama, Obiang, Dira Kaltalyab, Mangyor Emsyo, Mamle Governor Mewang Rungulbay, mamosubdra adad marangalga. Ya Orior agim subdra Rubas Gabriel Adalbay, Maoob Rahel Besarak, mamosubdra adad may madakay nga sew. Agidirek kalmusubdra Adalbay Kaswal, Harry Fritz, Marimu Dominica Ngoryak, mamosubdra adad marangalga. Agidirek kalmusubdra Runguluel Herman Omelaw, Laiter Dolmers, Apolonia Sipirit, mamosubdra baby rakmiw. Agidirek kalmusubdra ngiripkal, madiripkal, mamosubdra adad. Agidirek kalolngit rangir also, Milan Aberdong, Madir Turong Hiroko Sugiyama, mamosubdra adad. Iliak kalsub loltob ngia dilpak keiko bedor, el morangalge lamle Rubas Santos Oligong, Ralusien Maclifton Oligong, mamosubdra baby rakmiw, may madakay nga sew. Agidirek kalmusubdra ngikleb Alfonso Kumangay, diray galaw Lali Gibbons, marangalgela obirir Tokie Morey, Radingalius Ignacio Morey, mapiar mga saw, mamosubdrar adad may madakay nga sew. Agidirek kalmusubdra Tiani Yao, Tosco Gloriano, marangalgela kaday Oib, Ramda al Julia Oib, mamosubdrar baby rakamiw. Iliak kalsubda, loltobdar ngiya rangalgela Patok, El Morablitang Yoichi Singewo, Balang Ulang Wong, mamosubdrar adad. Yablilyo agim subdrar ngalgelamle obirir Ayako Martin, Rakobirir Chulita Balibay Kloluba, mamosubdar baby correction. Yablilyo agim subdrar ngalgelamle obirir Ayako Martin, Raobirir Chulita Balibay Kloluba, mamosubdar baby regid ralawi la emay mamnga sumam. Uel magdiw susumu mori, marangalgela diraklay Kosiba, Joseph Kosiba, mamosubdar adad marangalga. Direkal ngalgelamle uel magdiw Itaru Gisigawa, Ramari Gisigawa, mamosubdar baby rakamiw. Uel magdiw Ignacio Santiago, Dir Madalyang Catherine Telay, Mainaria Tomei, Koseba Yamamoto, Edwina Solang, Susan Rodas, mamosubdar adad marangalga. Agidira kalmusubdar ngalgela abarek ngirarangay, rangalgela way ng ratewong marbebi ringi. Rangalgela igalaw ongklung Ramaria Otto Joseph, Malisa ringel, rangalgela mlengir ngatak obiang ngirarangay, Ramarsiana obiang marbebi retir. Rangalgela seng ichi, madramaraw amad marbebi ringi. Agidira kalmusubdra runguluel Hensley Smaw, Mayumirideb, Madayana Smaw, mamosubdar baby rakamiw. Agim subdra ngalgela ngir ngatak Smaw Susong, Rasanford Smaw, Maris Hannes Junewo, mamosubdar baby rakamiw. Agidira kalmusubdra ngalgela Remeldil Ongetiu, Margar Ichiro, Mahenrita Chilton, Marangalgel. Rangalgel amle dilpak Kalaus Pasung, Raedala
la roman rideb, low erungla, windy erungla, chance spasungla, masyanas spasungla, mamosub darbebi ramiu. Rangalgela balbul sambal, rabaules sambal, fuanes sambal, mafabian dabasol. Rangalgela saya ko iyar, ra Elmer iyar, sabet iyar, Estela nakata, Evelyn iyar kel, mamosub darbebi ramiu. Rangalgela nobuo leong, ra Susan Olubu, Malewona Ricky, Maisak Sambal, Mamosub Darbebi Ramiu. Rangalgela Christina Godeb, Racarson Godeb, Michelle Alfonso, Marlene Dominic, Mosub Darbebi Ramiu. Agidirek Masub Rangalgela Alil Nakamura, Radil Pakego Bedor Marangalgel, Ngalgela Hisaye Kunyosi, Raquincy Kunyosi, Ngalgela Hiroshi Nakamura, Rabenhart Bauloong, Madira Sasong, Madira Sasong, Pasqua Natalay, Niraged Yugi Wodongokle, Genchiro Dongokle, Marta Kosiba, Maria Dongokle, Mosub Darbebi Ramiu. Rangalgela Vaisiro Nakamura, Ra Esra Nakamura, Dan Ngirangayang, Jeremy Nakamura, Virginia Nakamura Taryong, Esther Nakamura, Kimio Nakamura Hideos, Royce Nakamura, Mosub Darbebi Ramiu. Rangalgela Mlengir Ngetpak, Toshiwo Nakamura, Raong Teruy Siegfried Nakamura, Marco Nakamura Lool, Merna Nakamura Kyoto, Imelda Nakamura France, Mosub Darbebi Ramiu. Rangalgelam le Chief Justice Mamoru Nakamura, Ra Edwin Nakamura, Harold Nakamura, Natalie Nakamura, Stephanie Nakamura. Rangalgelam le Obakalol Kuniwo Nakamura, Ra Dr. Amais Robert, Arik Nakamura, Ebiledil Caroline Nakamura Takada, Chil Nakamura Iyar, Sherry Nakamura, Marbebi Ramiu. Rangalgelam le Dilpak Margi Napoleon, Rangir Ngetpak Numbered Napoleon, Marangalgel. Ongetiu Andres Napoleon, Marangalgel. Obakalol Peter Napoleon, Marangalgel. Rangalgela Nawoko Imyong, Rahes Kahuye, Makayelani Kini, Marbebi Ramiu. Beverly Napoleon, Marangalga. Rangalgela Johanna Napoleon, Raile Ngirmeril, Marangalgel. Rangalgelamle Dilpak Naomi Isimang, Rabairon Napoleon, Rolmi Napoleon Singeru, Marbebi Retir. Tokubet Selsub, Daloltob Denia Dilpak Kego Bedor, Mangiraged Yugi Wodongok, Lenmora Rangalgela Takataro Nakamura, Tomie Nakamura, Ebil Nakamura, Madencio Nakamura, Elkmo Bolsab Amiu, Emay Madkaingase, ul mga tarir, Arangalgela Targid, Radaishiro Nakamura. Yang ayaw, Ragim Subdra Rangalgela, Niraw, Miss, Raw Eldig, Governor Natus Miss, Richard Miss, Madirekal Ngalgela Masako Orengs, Ra Captain Benito Tomas, Mosubdra Bebi Rakaw. Agidirekal Masubdra Rangul Yusim Makuy, May Isabela Rideb, Ongayim Captain Alvin Raymond, Mosubdra Adab. Malklo atre, Trebtoka Alsang, Mabolakal Sab Emil May, Enkmal Diungil Basul, Ebay Didagalat Karang Lungu. Kompmal Masulang, Yabud, Mabaltigareng Radios, Polo Banggeda Rokuy. Sign, Obakalol Peter Napoleon, Ngiraged Yugi Wodongokla. Subdrakmaldil. Tia Subdrakmaldil, Loltobdringay Maowang, Skilang Ultirakla, May Adrairikl Albert Maldangsang, El Morar Adamamalkmo, A Raymond Nakamura, El Ngalgela Targidra Lucy, Losi, Ngirangayang Nakamura, Amlamosmer, Emlamotorokol Moringa Kamaldile, Rasarude, September 6, 2025. Makamaldil, La Moringirabli Ladamal, Raday Siro Nakamura, El Ngaramdalair Orior, Lomu Ra 9 a.m. Etiul Klora Tutaw, El Motalial Sils, Emo Urage Dra All Rangarard. Malwaise Agim Subdra, Rangal Garangar Kitlel, Dimo Mesra Messenger, Rangalgela Mogisang, Raoba Rakalaw, Stevenson Mogisang, Mamgas Pasubdaload, Eriga Emmanuel Marangalgel, Rimir Hayes Ngiratreg, Mamgas Pasubdaload, Chegor Yungl, Marangalgem, May Madraingasew, Rangalgela Iol Saiske, Radil May Saiske, May Madraingasew, Rangalgela Tuur Ubday, Ra Idid El Balaw, Mamgas Pasubdaload, Rangalgela Valgu Ubday, Ra Hermina Ngirmidol, Rangalgela Isaol Emasyol, Rubas Subadyang Ubday, Agigo Klolubak, Ma West Saiske, May Madraingasew, Tial Elbul, Rangalgela Ilse Ra Pergay Sugyama, Marbebi Ringi, Rangalgela Malil Baul, Rangir Olsul, Sirino Milil, Rangalgela Ulsak Labaul, Ralsaw Masayugi, Masayeko Yutamingil, Rangalgela Koy Maldangasang, former delegate Marhens Maldangasang,
rangalgela idub ubday makyari daluta marangalgiu. Yakyol tur rangira magati albu ilsadang malmea odalbi liblay amaurois marangalgel malngasumam. Rangalgela ngireng ramok tra Salvador ramok tomo subdar baby ramiu. Rangalgela ambrere o ngir ora langiray galaw. Siwarong ebal tamarangalgem. Rangalgela Emiliana Marcelo. Rangalgela haruga singit. Rangalgela malob lil rangir makur ra ubday mamgas pasubdload. Rangalgela adang al itay ra Denis Jackson ngir ongor. Rangalgela Baulis Paul ra Christina marbebi rakaw. Rangalgela rangul kadal sa kodeb mahiraw klolad. Rangalgela odaryong takamine marangalgel may madagay ngasew. Rangalgela August Ramot. Rangalgela Raklay Baul ra Sabina Matyo Raklay mamgas pasubdload may madaalim. Blay rangire yagim subdra yaadra bital tao tsurumang ngirmang mo subdra adad may madagay ngasew. Marangal garang raul belu ralidia agitaya kumangay mamgas pasubde may madaalim ertial albul. Kompmal masulang yarubakal Dios lolomol malamakal tangat targid rokoy. Sain imauwang skilang ultirakl may adrayrikl Albert Maldangasang. Subdrak maldil. Ongingil tial subdrak maldil aloltob dani ay rekreged rasirs Tobias Kuad. Ongeyim Henry Yuri ngiratangadik Wilbert ngirakamrang. Idolodal Absalom ngiraklang. Maongerung Gambes Kosoley. El Moraroquil admamalkmo. A Raymond Nakamura. El ngalgela targidra Lucy ngirangayang Nakamura. Amlosme erem lamotorok lakamaldilel. El moringira Saruday September 6, 2025. Edi mamaldi rablila damal radaisiro Nakamura ramdalai. Makamaldi la omura 9 a.m. etiulklora tutaw. El motalyal sils emo uraged ra ol rangrard. Malwaise ang akal ikreged ra sirs Tobias Kuad. Maongeyim Henry Yuri. Amsubdra rangalgelamle ikreged ra sirs Yuri Itherbay. Magioltur ra mamang Cliw Yuri. Malmea rangalgem ra tuberay. Marbebi ringi. Magimgay nga sewertial albul. Rangalgela rolmi o it Rdulaw, Ralorali Ola Ar Lulg, Marangalgela Tres Rdulaw, Ratamara Mayosi Okabe. Rangalgela Kabor o It Badal, Rapkoy Baltaw Marangalgel, Rangalgela Sigitong Baltaw, Wilhelm Badal Marangalgel, Rali Roth Wilhelm, Rangalgela Valentin Badal, Marrao Badal Marangalgel, Rangalgela Tmelew Badal, Mamgas Pasubdlo Ada Marangalga. Rangalgela Malngoes Tamang, Ratasya K. Sila sa Marangalgel, Rangalgela Kalaw K. Singeru, Raong Teruy o Manggar Singeru, Maruudam. Eileen Guad Marangalgel, Marita Guad. Rangalgela Ngirutang Ramina N. Ri Marangalgel, Rangalgela Tamol, Marangalgela Oite Ngirutang, Marangalgela Otob Adalbayumang, Rarut Asanuma, Ngirutang Adalbayumang, Mauel Adalbayumang, May Madaalim. Yailekal spadek ngakal ngiratangavik Wilbert ngirakamrang, amorang ngiramati elbu el savang, maobak raywong apay savang, mosubdar bebi rakamiw marangalka. Esang olgari lamangalgel, pukuro Roman idib, mapolind idib, edwina paloy magaylor or mosubdar bebi rakamiw. Naomi ngirakamrang marangalgem, ibdurale Robert Tuti, Deskim Tuti, Oteo Tuti, Iris Tuti, ngaspasubdalo Delegate Lucio Ngiraiwet, Mosubdar Baby Rakaw, Matokubet Selspeder, Amora Odalbili Blay Mauroy sa Marangalgel. Aosisil Subdar Maldile la Raymond Nakamura, Aloltob niya Ongerung Gambes Kasoley, El Morar Baby Rakamam, Rablay Rangadangol, Rangartmawal mo, May Madangasutri Tirgal Baby Regi, Dertial Albul. Makmasubdra Korang Fisher, Mar Baby Rakaw, Marangalgiw, Dangalay Balaw, Marangalgel, Kubari en Alibosang, Mosubdra Rudam, Ebil Radapkar ete Tiob Marangalgel, Joseph Tiob Mosubdar Baby Rakaw, Madire Eriu Elvira France Mamgas Pasubdloab, Tira Kolosisiul Subdra Kamaldi, Laloltob Daringi Idolodal Absalom Niraklang, El Morangal Graw Alaw, Rablay Rangayaw, Raymeli Galtmo, a Raymond Nakamura, Amlosmer, Emlamotorhok Lakamaldile, El Moringira Saruday September 6, 2025. Akamaldi Ladi Moringira Plila Damal Ramdalay Lomo ra 9 a.m. etiulklora tutaw, el motalyal sils, emoragedra ol rangrard. Makmasubdra ngalgela tosko ngiraklang, roobak lubi
Will Remel Angelina and Tabay. Mamgas pasubdalo ada marangal ge may madaalim edgay nga sew. Rangal ge la kador malwat, rangal ge la Fermin na malwat, rangal ge la rengal ad Yosiwo, Jefferson Yosiwo, Jackson Bakay Yosiwo, Matiasinto Yosiwo, mamgas pasubdalo ada marangal ge. Rangal ge la yung rangal ge la mutok, Tiraibu akabidor marangal ge la Chieko. Rangal ge la Uduy Ligur, Rawaruyos Eliot Uduy, Maodal Adruyos Modesta Yu Ngirasway, Mamgas Pasubdalo Ada Marangal, May Madaalim, Edray nga Sewer Tial Albul. Rangal ge lat kadam ramla albalu, Basael Giwalul, Mangiyoy Katsumi Kay Erungol, Mamgas Pasubdalo Ada Marangal, May Madaalim. Marangal ge lamre, Ra Adalbay El Sunger Dialul, Marbaby Rakaw, Diramalong Victoria N. Ganay, Marbaby Rakaw, Rolmi Mare Marangalgem, Hanay Matengal Marbaby Rakaw, Winamre Marangalgem, Rangalgela Henry Tamore, Mawilliam Derang Hotel, Mamgas Pasubdaload, May Madaalim, Medray nga Sew. O sisil subdra kamaldi, Loltobdringia, Erongos Henry Ewatel, El Masubdra kamaldi Lela Raymond Nakamura, El Ngalgela Targidra Lucy, Losi Ngirangayang Nakamura, El Mlosme Ramlamotorhok Lakamaldi Lel, El Morira September 6, 2025. Akmaldi ladi moringi rapli ladamal raday siro Nakamura ramdalair orior. Makmasub de olngit mamay madalmang tari rangalgev ertial alabul. Makmasub dra mamang rego uwehara marangalgem may madakay ngase ertial masang. Rangalgela lali ewat ra ruad Pauline Iskang mamgas pasubad load marangal may madakay ngasew. Rangalgelam le ikrigedra sears Yuri Therbay. Yakyol tur radal mamra kliw Yuri malme arangal ga magimgay nga sew. Rangal ge lamis oligong rakle na bi takava mosub dar baby rakaw may madaalim. Rangal ge lali may desel rasu mamgas pasubad load may madakay nga sew. Rangal ge la dingalius ngotel mamgas pasubad load. Rangal ge la masayos, rangal ge la tadawo ngotel ra Dorothy Ueda mosub dar baby rakaw. Rangal ge la Alex ngotel ra Rur N Gibbons multur rama markaw may madakay nga sew. Rangalgela Sabela ra Hermine ngirmakur ngas pasubad load. Suset ngiram may madakay nga sew. Rangalgela Naomi Begebakmath may madaalim. Rangalgela Nens Malayre ra Brian Malayre mosubdar baby rakaw may madaalim. Rangalgela Taror Kasiwang ra Elin S. Igeva mosubdar baby rakaw may madakay nga sew. Rosemary ngiralbong mamgas pasubad load. Teori singewo mosubdar baby rakaw. Rangalgela Ramot ra Riung Salvador Ramot mamgas pasubad load may madakay nga sew. Makloria ngirasyaw mosubdrangal may madakay nga sew. Kompmal masulang yarubak kal Dios lumaknal tangat targida rokoy. Sain ikrigedra sears Tobias Kuav ongeyim Henry Yuri ngiratangadik Wilbert ngirakamrang ongerung Gambes Kasoley idolodal Absalom ngiraklang uerongos Henry Ewat. Tial subdel mulla reng stringi adiagal spedel madiagal tigingel malub engul deswel atias broadcasting company tiang aspedirar adlul top dengi haraorngi ko mal mesulang. PT Waves now offers 4G LTE. With one SIM card, you can call and text and use the internet. Affordable rates and packages perfect for your needs. All worry-free. Zero balance? No problem. You can still receive calls and texts. Communication has never been this easy. So take control with PT Waves now. Visit their Facebook page for more information. Palau Telecom. Get connected, get closer. WWFM is a 100% locally owned radio station. Are you tired of overflowing bins and irregular waste collection? WWF Waste Collection Company got you covered. We offer residential waste pickup for only $22 a month and commercial waste pickup for only $33 a month. Why choose us? We offer affordable rates, prompt and reliable services, and we are also able to curate our services to meet your needs. You can contact us at 488-2254, 775-1509, or 775-2765, or email us at bubblethewastecollectors@gmail.com.
Let's work together for a cleaner and greener future. Hello, Palau. This is Diaz Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PGST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. Tired of that city life? Looking for a place that's quiet at night? Well, look no further. Diaz Apartments are now for rent. 1 and 2 bedrooms are available in the safety and security of the Hilltop in Gurmid, located on the outskirts of Orior. Call 488-5771 to schedule a viewing today. Diaz Apartment, the right place for you. WWFM is owned and operated by Diaz Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Gurmid Hamlet, broadcasting on 2 different frequencies, 88.5 MHz and 89.5 MHz 24/7. With a transmitting power of 450 watt each transmitter, WWFM is a 100% locally owned radio station. Ali, ngariya malor udu subde de hatte memel mera radio station, madagulngit mamay gin masukaw. Makot, egdilu si aspren, eloya a cellphone mal open den wargaw, eo aisen muk mungomur o ingrang e momrekor o ingrang, etela times ratal si se sayan ringi, ringi either moya ka fax mora 4884420, malub be sendringi loya ka email en mora www.fmpalau@gmail.com. Ega mama recorderingi erulia invoice sendringi le korkau ya uriul ega meharau. Ali malya moves loya de wargau le chospe eringi elo aisergau maloba nganya harmam raspedem ya ki call segi the number e mga do urgarau era ki bomrek kimru raspedem ko man sulang. Did you know that MBTV is now broadcasting on YouTube? Yes, sirree. Just type in Diaz Broadcasting Company, click it, and enjoy all shows. Don't forget to click on subscribe in order for us to stay on internet. Yes, MBTV on YouTube. WWFM is now accepting your business 24/7. Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. Oi, Sine. What do you mean, oi, Sine? Oh, correct. Asahi Super Dry. Number 1. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number 1. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. Akarakuchi Island beer, Asahi Super Dry, number 1. You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. The president says the people have to be protected. I'm Lisa Brady, Fox News. His basis for sending federal forces into 2 more cities as part of a crime crackdown that started in D.C. President Trump says he has made up his mind about a federal intervention in Chicago. Well, we're going in. I didn't say when. We're going in. President Trump says he'd prefer the governor of Illinois, a Democrat, to request the National Guard to deploy in Chicago. This isn't a political thing. I have an obligation. Governor J.B. Pritzker has rejected calls for a federal surge. President Trump has also described Baltimore as a hellhole, threatening federal intervention there as well. Fox's Jared Halpern at the White House. Washington, D.C.'s Democratic mayor just announcing a pathway forward beyond the current 30-day presidential emergency
emergency. Mayor Bowser issuing an order aimed at ensuring coordination with federal law enforcement. President Trump announcing a U.S. strike on a drug boat in the Caribbean. We have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time. Secretary of State Rubio says the vessel was operated by the leader has criticized it. Just over a year since a sniper's assassination attempt during a Trump rally in Pennsylvania, an internal watchdog report finds the Secret Service faces a chronic understaffing of its counter-sniper teams. The Inspector General says Secret Service does not have an effective process to hire counter-snipers, while demand for them has increased 151% since the year 2000. Among the recommendations, our Secret Service should look at recruiting counter-snipers from other law enforcement agencies or from military services. Fox's Mike Manuel, the Secret Service, says significant progress has already been made toward recruitment and retention of highly trained personnel. America is listening to Fox News. A Houston man is charged with murder after a young boy is killed during a prank gone wrong. 42-year-old Gonzalo Leon Jr. booked in the Harris County Jail in connection with the Saturday night shooting of an 11-year-old boy identified as Julian Guzman. Houston police say officers were told that the boy was ringing doorbells of homes in the area and running away. Explaining a witness saw him running from a house after ringing the doorbell just prior to suffering a gunshot wound. The child was taken to the hospital but died from his injuries. Fox's Kristen Goodwin, investigators identifying Leon as the suspect and taking him into custody. The U.S. Space Command headquarters moving from Colorado to Alabama. You can't win the battle of the future unless you control the skies. Vice President J.D. Vance. The cyber security, the communications, the entire infrastructure of the battle in the 21st century will be in space. So it was a visionary move in the first administration for the president to set up Space Force, and I think an equally visionary move to make sure the Space Force is right where it should be in Huntsville, Alabama. And President Trump reversing a Biden administration decision not to relocate. Colorado's governor calls moving the wrong decision and says it will weaken readiness and uproot military families. Paramount is bringing Call of Duty to the big screen. The studio has struck a deal with video game publisher Activision to develop, produce, and distribute the live-action feature film based on the blockbuster franchise. Sources say the deal centers on one movie, but leaves the door open for future film and TV projects set in the Call of Duty universe. The game series, which launched in 2003, is known for its first-person shooter, military campaigns, and iconic sub-series like Black Ops and Modern Warfare. To date, the franchise has sold 500 million copies worldwide and generated $30 billion in revenue. Fox's Michelle Polino. An anxious start to September on Wall Street, the Dow dropping 249, but finishing off session lows. Elisa Brady, Fox News.